Good morning, honorable members. Nasi ke agenda pakhat charage. Ahanmada start question number 264. Hangbigadaba honorable member Shri K. Megachandra Singh. Pahum Bibigadaba honorable minister Cap NPD. Sir, start question 264, sir. Honorable Speaker, sir, start question number 264 ki A the no, B the NA. Sir, supplementary amanita thamjage sir. Sir, akoi LPG si cooking gas si haujik si yam wanare aduna masi artificial li masi tangi basi akoi thonba natabra haibda nati haibasi sir. Normally IOC ki kari gi technically laidana laktabo already phai sir. Masi law and order ki kai laktabasi control tawdabanina masi aidi dum akoi government gi soibasida tholakpane ne lawi sir. Aduna sir masi athubada mayam si black ta su lupa lisingani ga sanga lisingani plus se phangi sir. Aduna yamna laktabagi ne adagi black ta yamna wangna phangbane masi kohanabasi Howjik immediate oina kari lakhot pire ahanbada thamjage sir. Honorable Speaker, sir, ko ye hujiki highway ye khoi kitang convoy gi matang se ja June tha da convoy je subna dagi out of 25 days manung da haidi moi Sunday gumba ga lo thokraga 25 days manung da numit tarani kitang khoi convoy je chatli adagi July da tramirak challe aduga August hadi moi strike tawdana chattabani ado marak seisa hana phangmodaba chang dudagi handara pai tare aduna honorable member na suna han atopa kanomda panbi kibido agencies maina leibunina sumba issue me ama thengai kone na panbidu jam chume do hojik se seisa khoina thon banate na haibe matang se situation sina ne honorable member atai ne nate hojik laiba law and order gi situation da de highway gi convoy gi matang da adugi hoi kan strike to ko pi matang su honorable member na chu hena kangbi mani maduna maram or kanda masai gi answer da idan thamjabani aduna haiba kano se hojik nasi hayeng dagi haitar hayeng dagi moi se amuk strike se hantoga hayeng dagi mu chatpa hogodore ana hayeng dagi horaga di kitang amuk komani ana sai marakta ko ye kano haibtare black ta phangi khole ga haija khoi su madugi timmam thame thidokna ba adaga sumaina black ta leibusing phana na ba yon basing phana na ba haitare adum basing to thammi aduna moi sing hek thena ba ge dum phara ga kholaga dum ba na khadi le do kana gumba mi sing samson aya kanda connection masing yam lokson ma mi se moi di gas lemdana even yon thopo bokta adum ba le ngoda male adum ba oi ning khale ado taseng ma ki di yadi yadabani adum do ado moi na connection yam loksul laga tawbogi oi da na dmain khale do thengna bugum ba leibi ga de kanu da ai gi so honorable member na number su leibani na adum ba le di pau bi biro khoi dum mateng pangbiyo adu phana na ko na ko dum tawjag Sir, amtanga last one thamjage sir. Sir, hujiki magi aikhoida North Guwahati degi hujiksi magi bulk transport si tawraini aduga Sengmai building plan da thadaraga macha da 19 kg 14 kg da khaido pibani adu sir hujik tha khara thani hum si yamna tangkhalakpa degi phangdabasi kaya yamna sar khangbiba ngamgadra akhoigi magi pusalakpagi changsi kayam handakhrabage aduga aduna masi phangdabasi pudi pusalaktabdegi akhoigi bulk transport singji pusalaktabdegi thoibani kaya yamna akhoigi tha amada magi pusalakpai changsi handakhrabage khangbiba yaragadi madumta report amta pibiyo sir
Honorable Speaker, Honorable Member की हुजिकी कनो दो मसी याम दी सांग बाई वंदे याउदी याउरी मसी एक कॉपी मोइना आई पिक्चर के तो इस दा नंबर कर्म कर्म निमित्ता समाने कॉन्वॉय लाई लोड क्याम लाखी अदो कयामना प्राइवेट ते पी के काई से वंदे हुजिक डाटा सी याउजे तो मसी Honorable Member दा एक कॉपी मा आई थमजे मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 265 हंबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री टी.एच. लोकेश्वर सिंह पाखुम पिबिगदबा ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर Good morning, Honorable Speaker. Start question number 265. Speaker's answer to start question number 265. Khagi answer se dum sangtak to bunin si jum table to bunin dum khatana ke to bunin wala ka dum high ron thamje. Thank you. Sai supplement dam nang jege. Aina hojik hangjeri question se 2024 gi oina hojik phawad apunba urea fertilizer bag kaya issue togar bagi Manipur apun bagi oina conscience wise oina hojik phawad urea bag issue kaya togar bagi hangjabane di amana ani subadana kundrawung kendi oina hojik phawada season sigi oina urea bag kaya issue togar bagi urea bag fertilizer togiba pharmacy adugi maiming thatami phange duga disingani ga chongba matphuga manga issue togar adu iborgadi khoi kundrawung kendra da Urea hariba fertilizer se bag kaya darkar lege ado kaya pidu wat lege antang thame abra Speaker sahab khagi lariba bag kya darkar lege habadu di koina consumption si aringai handana ba haidana koina samnarga joragna sangam amada koi 33-35 kg use torma chu handaraga duga haidiba handana bagi chu iski mama Bharat Prime Minister na hogdokhiba maduna kari harino haiba matumda khogi lariba khogi pesticide khogi har si season sina maram warkanda khoida laina tina yamna polapo sigi maram jina warkanda masidagi ne haiba si khoi khangakpadagi khogi meeting da khoi ai ju isa su yaujaki khoi lariba virtual meeting da aduga masi changje handana bana amalere अदुगी मथक्ता कोई हुजिक दरकार लेरिबा खुंद्रा कोंगे दे क्या लेगे दे हाइज कोई हुजि हाइबा गमोय एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स दु मतुंगिना कोई हुजि पीरी हानासु 2384 पीखरे अदनो ऑनरेबल मेंबर द सुदम लिस्ट होइना दम बिजखरबनी मागी फार्मर ममिंग सु ओना मक ओना अदो हुजिक दरकार लेबंगे दम लौबियो दम यानी हार गी वाट पलेते अदो अवेलेबल दम ओय अदम ओयगनी ना दम दम तेंतक दम थमजगे सायम नुवाजरे सुम दरकार पीबी खरबन आइना hangena te ta khoigi sigi government na plan ami to wirangone ba constituency wise khudingmakta ngasagi minimum khoigi revenue department agriculture department pullaga total number of hectare suklai dumata suk darkar lain hebde le adu hangje bai wane duga yare nuwajare duga soidana pibm nei dum ai sithi dang ijaraga awat pa hojik le se khoi hojik pakin thaine digi lising ni pan mathuk dum jange ba hojik paki wane hol apun begen lising ani ka Song matfu manga to people ngarbina asai tangkhai meng wat lemna dum tobina haibdi ai yajarabi thank you मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 266 हंबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री के रंजीत सिंह पाखुम पिबिगदबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 266. Sir, yaradi ay matambang danaba tawjare. Sir, akoy hujik Manipur da thoiba laibuk thiba thodok sina maram oiraga sarkari relief camp da leiriba displaced person sing sigi awaba khara do rasu kok nanaba haidana ko kadra khandana motion si pukhatchari bani aina hangjaba si sar akoy gi haugi ba chali bachahi sigi January dagi sarkar sina cabinet na pass tawraga akoy awaba taraba praja sing haiba tare displaced person sing family sing da lupa lakh amamam pigani tawbadabu madu basis installment basis da lupa lising kumanga hana account da pigani hadana lauthokibani adu aina hangjaba sida honorable chief minister gi home digi site gi thambire imung chani ga lising ani ga chatret maudrani thoida 25% si koi pina na badi si sing da thado khre hadana thambire
कम्युनिटी अनीमकी लांजेनरीब अपुनब मियोय इमुंग मसिंग कया कयानो हाइबदा अपुनब मियोय से 59,564 है थम्बीरे सर आई क्वेश्चन दा लाक्सगे लांजेन अपुनब मसिंग 59,564 सिगी इमुंग मसिंग अपुनब कयानो नुपी कयानो अंगांग कयानो सिम आई खंब पामी सर अदुगा सर अखोगी मयुम मकई हाइदि चाख्रब इमुंगसिंगदा हुजिक अखोगी रिलीफ किदमक लुपा लाख अमम पीगनी हाइदना तौबसे इंटरनेट अखोगी डिस्प्लेस पर्सन हाइब तारे से फॉर एग्जांपल अगी केंद्रदा सुगनु अमसुंग सेरौदा और नत्रगा कुंबी केंद्रगी नापत्ता लैरिबा अतै अतै दसुदु मगाय युमदि चाक्तबा अदुगा लांजेनबदि यावरग युम कैसे लोइना हुंदोगा युमदुबुदि चाहौदबा प्लस पोट चाइ करी करी लोइना मांगे भाई तारे दुम मयाम अम लौबा इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन अना हाइजरिसे मोइ सिगुम्बा कांगलुप सिगिदि हारिबा रिलीफ की पैसा पीबसी यावगद्रा यावरोइद्रा हाइबसिमा आई खंगनिंगे सर अहुम सुबदा सर अखोगी मई चाख्रबा इमुंग मनुंग मी लिसिंग अनीगा 792 की ओइना अहानबा तांकक की ओइना लुपा लिसिंग 15 थादोखरे हाइरिबसे मसी इमुंग कया की मियोय सिंगदा पीखरे कया अमा पीद्रिगे हाइबदुमा खंगजनी Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Jiki kainone sir ko hujik phawbuda mai sakhiba yumsi lising drama thoiga samaga control doi simanungda total law and order lay situation sina sangba yaba yadaba ki lainari basina 3,446 pura fully verified tore simanungda 2,792 simai magi bank account da paisa thagre aduga sidai the displaced person oiriba si 59,564 remember panigre ki wal huriba sidin 3,446 verification lawyer bakangbu sidi nominini humni sida moi ga award passing thadokrani the verification wal huriba singsi ayamba len si akogi len ownership leitabani अदुगुम्बगी द खर कन्फ्यूजन लेबदगी थेंगबनी सर अदुगा होजिकी नुपी न कयानो अंगांग न कयानो इदुदी होई ऑफ हैंड लाइक दे माय डिटेल्स अदु माय थामनना बतौजगे होसि फावदो थादोख्रिसि इम्फाल वेस्ट मापन इम्फाल ईस्ट सामत्रामंगा बिष्णुपुर संवागा तरानि थोय कांगपोकपीदा इसिंगनी ग सामयांखि तरुक अदुगा होजिकी ऑनरेबल मेंबर ना हंबिगिबा कहीं मई चाक्तब कहीं मई चाक्तब हजे अखोना कैबिनेट ऑनरेबल स्पीकर साहब अखोन लौरीसे मई चाख्रब पोट चई लोइना चाख्रबसिंगदुदंग हाना पीसी हैना अदमाइना लेपनगिबनी हजिकी ओइनदि अखोय मयु मकई युमदि चाक्तब अदुगा मयु मकई थादोगा लापसिंगदुगिदि अखोय मयामना पीरिबा लिसिंग पर्सन अममदा मरीरक पीग्रिबा अदगी लेबर कार्ड की पायरगा 5,000 पीग्रिबा सुगुम्बदि लोइना यौवे अदुगा हुजिकी स्कीम सिमक्तदि ऑनरेबल स्पीकर सर युमदि सोक्तबा अदुगा कीरगा कीबदगी चेलागा लेगिबसिंग दुदि यावद्रि हाइना थमजे हुजिकी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाहाबिरिसि 11,133 हाइबो माने सिदा इन कंफ्यूज अमा ngasi अखोय ऑनरेबल मेंबर खांगबो सूर्य कुमार स्टार क्वेश्चन हंगबदना यूम से 18,371 है ना स्टार अखोई हाउस टेबल लेरमनी सूजिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना 11,133 सी बर्न डाउन तौर मई चाखीबने याम चावना खेनब हाइतारे मसी करमाय तौजानो दुमा सेंदोकपियो अदुगा सार हुजिकी खितंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की साउंड से अइंगोदो खितंग ताबद कइनो तौरे अदुबो आई दुम खंगनिंग हाइतारे हुजिकी सार अपुनबा
11,133 하나 ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯅ 18,351 하나 ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯃ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ 2,932ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 7,000-8,000ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯈꯤꯗꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2024ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯗꯤ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯅꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦ Speaker sir, hujikitu honorable member na haridu chumongani kenoda akhoi report sida khara variation adum lai tasengna holders or land gi owner oiba khangaba ama aduga land se paksa da sarga leirama owner collect togdoba adugumba khara adugi confusion lai adugu madu ai rectify tawna final ta hange aduga huji hangbi khiba award pusing si within this month ayam loina thadokna ba tawjek mathangda Kakching district, sorry, sir, Kakching district ki tumtang haibiyo. Kakching district ki se koi reba proposal tha ki badi sina. Sir, question number 267 hangmigadaba honorable member Shri T. A. Shyam Kumar pakhum bibigadaba honorable minister PhD. Namaskar sir. Start question number 267. Honorable Speaker, sir, start question number 267 gi koda tratet the koda annexure 1 da aduga koda hoigi annexure 2 da tamjat. Sir, supplementary question itan thamjage sir. Sir, 70 order supply lai hai sir makum phana ayam balwen loisale. Thank you sir. Makum phana loisale bigun wari supply scheme yam je yam sam chang chang ning thi jina makum phana sabira sir. No laibok thibidi sir sim manung da only ahum mari o mane misde ising ji pibang amdam. Aduna ngasagi sim ising ji pibang ngamdigi marak sida completed oiraba tingki singdu koigi ising hapte mena check hayatana ba ising kada hapcham biba ya barasa ising pibang ngamdribo sim na one question. Ade number 2 dana sir koigi source of water sir masi athu bada thirbiga sapung pana sarbo water scheme ni source water thibira kanda madu ising ji phangalagadi prajana harau jagani masi karamba kandagi source water ji thibira kanda ising ji sablo ba water supply scheme ising pibang ngamgadagi sa sim khangjinami sir. Honorable Speaker, sir, hojiki ahambagi kenoda hojiki mari sabloi se hoigi magi isingi kenose hana launi ne toromba jaga sidagi source aina su mamangda panjagi ko source hek amom heda change lakwa aduna hoji se thawal river dagi toroga hoigi santhel sidai kapakadawa aduga amana kaina hilltop ta reservoir thamaga adagi pitharakada boiba aduna sigi sim kitang matamdi changani hoji pokda akoi keno da haitare amrutu gida sigi si yawi adu amrutu gi hek lakpaga masi haurakanda koi keno tobu ngamne do hoji hoji ki immediately hoji ki haiba tenki khara saba luiriba keno se JJM da amma NDP da ahum loi si masidi hoji hoji sing si immediately feeling tawna bagi kudong sab se koida leijade aduna hek sigi tenki si saba loirapaga dum akoi tawjage maru oina khoi se atai si su loisan jagadabani ada Sudhakaran infra ko bama haiba company se sisina construction di loi tawba ado mai na sai pipeline se leido pipe supply se tawda da maram mor kanda magi se khara lepaga leibani ana hoji se court leiba aduna maram mor kanda magi se kitang matam lawudori atai se dum yam tuna loisanna ba khoi tawjage. Mathangda star question number 268 hangmigadaba honorable member Shri Surya Kumar Okam pakhum bibigadaba honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir, I start question number 6, sir.
ngasi pung tare adwaida sir ai kenoina calling attention oina thajan matam khitang khuyona re sir akhoi manipur gi loni singi business community yam important oiba sir na hayeng calling attention oina sir na matam khra pibi na bana sir thank you. Thank you. Mathangda star question number 269 Hamigadaba Honorable Member Shri K.S. Loken Singh Pakhum Bibigadaba Honorable Minister Education. Good morning, Honorable Speaker, sir. Start question number 269. Honorable Speaker, sir. Answer to star question number 269. Ka Paukum Annexure 1 the Pire Ka release the Ukibana rupees 85.11 lakhs. Aduga rupees 195.05 lakhs. Thadukadoba Wadley. Sir, supplementary comment, sir. Hi, sir. Start question number. Paukum the Annexure 1 the PV Aduga released over 85.11, sir. City released over 1.95, sir. Masi Quikarum Bamatamda to be the one Adugal Yaragadi, Katang Tuna to be Odo. Was usually by Quickie schools in Anambana Luina 50% the high Saragal in a leopard to was my quick and that is my issue. Can relay schools in Jano Aduga Anamana officials is now some hang 40% released over 40% released out there. When Matamzani UCP the Nani and Hayadu. Yaragadi, Matamzani UCP Viraga, Panjim Matamzani released over the school construction in Jaqui. States in Nong Singyam, Pazina Suba State in port stations, Matamsanga, some Nongzung Samaka, some Tamagadi, Hayang, Masim Yamna, Tunda, Equi School in Jam, the quality level construction way. Adana Ketang quality lane and Matamsana Sana Sabio, Matamsana to Panjing, Tado Yaragadi, Shikatanina, Tamzani Jedua. Asagi, Wallo River, Quiggy, Aiki, and the one way is Sita Hebtare, 1.95 C Masikatang, to Natobi Masi to 21, 22, the Gihus for Lepoga schools in this hard and Lepoga like the Yauris at Masi and Cartoon to be seen. Honorable Speaker, sir. Honorable Member na hari se chumi funds kara koi thadok ta na schools sing se saab da kara tap thabalai adubu finance department na husi ki thadora abani na koi athu matam da member ga honorable member ga tanaraga ai athu matam thadok mo hona jai. Thank you. Mathangda start question number 270 Hamigadaba Honorable Member Shri T.S. Lokeshwar Singh Pakhum Bibigadaba Honorable Minister Medical Health and Family Welfare Services. Sir, start question number 270. Honorable Speaker, sir. Star question number 270 gi Paukumda Koda Jummi Kogi Roman to the Jummi Koda Jumde Post Creation Taudri Goda Jumde Araiba Drug Inspector Single List Makhada Pijari, sir. Sorry, stop it. Lady, Mtang Jagge. Sorry, Nang Jeriba question, I am tongue highlight of Jagaduga, I supplement of Jagge. Health Department Makada, Manipur State Drug Testing Laboratory, Government Analysis Ki Post Mari, Laguna Chumbra, Chumihare, Chumlavadi, rule number 44 of the Drugs and Cosmetic Rules, 19 in the Baki, Matung Laguna Chumbrang Bane. The Chumbi Aduga Shida Aduga Sidana notice the low notice to Padana Sagi rule 44 follow to Drava Ado Sumi Haramana say Hariba rule 44 Hariba notice to Iba quick drug inspect Chidi Sasikumar Mangang, Director of Health Services Toiba Quiggy Hariba analysis Marie Longnese. As per rule of government can be later Hadis issue, as per rule 19/2022, April Thada, Koi Director Health, Sisi Lona can be later and Piraman, Logic Havakanda, Pirista, Sigi rule 44, say, qualification of analysis of the drug and the cosmetic rule 1945 follow Tau Haina Ire, Man notice of Padramu, she follow Taudraba, she follow Tobiraga. Me follow to Harman Masigi notification twice, machine modified to Biraga, Logia
याब्रा और अंदर मा थोइब मीजे हारिब डायरेक्ट कनोना गवर्नमेंट कन्वे पिरिबा रूल कायना तौरसे मसी माय मथक्ता एक्शन लखोतब लेबिरा क्वेश्चन अमा अनि सुबदना ड्रग इंस्पेक्टर अखोई ड्रग कंट्रोल स्टेट ड्रग कंट्रोल की पोस्ट सिलई हबजे चुमरा मुनबदी पोस्ट असि कर्म मतम क्रिएशन तो विधंगने मतम दी पलक्ते दुबु चुमद्रे पोस्ट लेतना हौजिक से ड्रग से कानाना कंट्रोल तौदगे दो तरी मसी अथुबी मतमदा हाबे पोस्ट क्रिएशन तौबिरगा लौबिरगा अखोई मणिपुरदा सिगी वार ऑन ड्रग्स तजु माइगी कमिटी में ले सिगी करेतर नार्को कमिटी ऑन नार्को कोऑर्डिनेशन कमिटी है ना अमले सिदा माजी सेल नंबर 26 द यावे ड्रग कंट्रोलर एंड द डायरेक्टर ऑफ मणिपुर है ना एंड है ना सिदी ख्वाई मरो ड्रग कंट्रोलर सि वार ऑन ड्रग सदी मासी याउदरदी फरकता तामेना मागी पोसे लेतरदी हारिबा वार ऑन ड्रग सि प्रॉब्लम क्रिएट तौकदुना मसी से अथुबी मतमदा पोस्ट क्वेश्चन तौबिबि याब्रा तौबिरगा हारिबा हांगना लेबा पोसे मसी मिनहिनबिबा याब्रा सिमगा अदि अनिसुबदा अहुमसुबदा क्वेश्चन अहुमसुबदना ngसाइगी ड्रग इंस्पेक्टर जिंगजे डिस्ट्रिक्ट तरा तुक्ता तरा तरा पुनब डिस्ट्रिक्ट सिदा हाइमु मतमदा ngसाइगी याम हांगमे पुलन तारे निपान चांग हांगे तारे मु चांग हांगे हांगी से ngसाइगी ड्रग इंस्पेक्टर दु लेते डिस्ट्रिक्ट की ड्रग इंस्पेक्टर दु लेते तारगदी मागी फार्मेसिस्ट की करी ड्रग तुगी चेक तब खुब मयान तब दुमिना मसी हांगे पोसिजु ngसाइ अथुबी मतमदा पोसे क्रिएशन तौबिरगा हापी ब याब्रा मंत्रा ड्रग दी ngसाइ पोस हांगे सिंग दि कनाना लाइसेंस पेने काना ड्रग तुगी मसी लाली चुमी कना मसी एक्सपायरी ओइ दे कनाना जिंगबिगनी अन डिस्ट्रिक्ट तरागा अपुन मसिंग डिस्ट्रिक्ट मनिपांग आतने फिलअप तौरिसे अरे मा डिस्ट्रिक्ट सिंग दुदी अमता तौदमिना मसी अथुबी मतमदा क्रिएशन तौर तौबिबि याब्रा अहुम दिन हंगबि Honorable Speaker, sir, government analysts Mari recruit Togani Hadana Kui Hosikabi Gibu Chumesa. So, Sigi recruitment ki Magi the 27th February 2024 the advertised of Giba. Maki essential qualifications graduate in medicine or science Hana Hiraga. Hosiki rule Gizida Chumesa. Yamna Asang Magi Kenose Magi अतई क्राइटेरिया मैम से almost 1 page full होइबा अद inadvertently अखोई हाइगद्रा करी हाइगनी सिगी क्वालिफिकेशन से मिस आउट तौरमदना डिपार्टमेंट ना हुजिक अमु पैखाजे तौद्रिस अखोई फॉर्म लोक्सन बद कनो तौरी हुजिकी हाइ दमत माकी अतई क्वालिफिकेशन माकी चाही के एक्सपीरियंस लेगदौबा के अदुकी क्वालिफिकेशन दो अदु सेमतो रीनोटिफाई तौनना बेदमक्ता अखोई अदुकी प्रोसेस त लेजरेसा अदुगा अखोई की Manipur State Drug Controller gizi yesa akoi gi huzik post se leite adu basa sigizi kamai keno toge 2000 hana sigizi akoi director na usually pairame adai 2024 da gidi senior drug inspector amana under State Drugs Control Licensing Authority under Rule 49A amasung 50A of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 without any extra remuneration gi yabas with 5 years experience lay baduna maram oiraga akoi sigi mamang da 29 to 2024 da hana paibiram badu retire chakram matung jida sigi matung da hosik pairi basi ma ki experience more than 10 years ki experience si lay ri bamyo yaman hosik pairi sa akoi gi Manipur State Drug Controller gi sa duga sigi kenuki se akoi sigi State Drug Controller की पोस्ट अखोई क्रिएट तौना बेदमक्ता सा अखोई अदुम डिपार्टमेंट साइड तगी अखोई कैबिनेट पुथोकना तौजगे सा सिगिसिमा दुगा चुम्मे सा अखोई की डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता अखोई की ड्रग इंस्पेक्टर अमम लेबगी मथौ ताई हैबसे अदा सिगिसिदा सा कमाइन तौगेदा आरआर नमुक 100% of the post से ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट से आरआर ना प्रमोशन ना तो कनो तो हाइबा अद सिगिजी कनो तो बनिना कोई अदो जो सिगिजी खतन डायरेक्ट फेलिंग व्हिच डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना तो हाइबगी अखोई की सी क्लोज अमा जो यारमे अन ऑनरेबल स्पीकर सा सिगी अखोई वाट लौरिबा अखोई की डिस्ट्रिक्ट सिंग दा दुगा पोस्ट लेतब डिस्ट्रिक्ट सिंग से आई यामना अथुब मतमदा अखोई की डिपार्टमेंट साइड तगी होनरगा अखोई सिगिजी क्रिएट तौनना बखोई होनजगे सा थैंक यू सो मच I am no idea of the logo the post of the drug analysis, so I don't modify Torah Torun Haramina,
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯗ 5 year experience 2 year experience ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ BSc ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯅꯔꯒꯗꯤ experience ꯂꯩꯇꯗ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯗꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯛ ꯑꯞꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯥꯂꯦꯟꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯡꯆꯟ ꯄꯣꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ DC ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ DC ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ DC ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯡꯖꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯋꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯜꯂꯛꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯖꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ 49A ꯑꯃꯁꯨꯡ 50A ꯅ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 271 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯜꯊ Sir, start question number 271. Honorable Speaker, sir, answer to star question number 271A. The department has yet to receive any official communication in this regard from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of Manipur. B. Does not arise. Honorable Speaker, sir, hangjakriba question is AMC Manipur da under Atmanirbhar scheme da aims ama tawbagi kano leibra na sir hangjabani sir aina thengnajaba the Times Now news da atopa news kano mem da su mem yauri newspaper mem sing da su 1st March 2022 da Prime Minister Narendra Modi na has announced the creation of All India Institute of Medical Science AIIMS in Manipur under the Atmanirbhar Bharat scheme of the Government of India. This creation of AIIMS Manipur will take the total count of AIIMS in India to the 24th Suba AIIMS ama Manipur ki damakta pigani haina Prime Minister na laukthok pikibani sir. Sir masida aina hangjaningiba question the first question is sir akoi department ki side gi Honorable Prime Minister gi magi AIIMS ki magi state hangpa jai atopa state ta ju thengnajara yamna high ki bama pham sing soidana loim tawbi sir the Manipur gi si kamaina chitha hobano akhoi gi department gi side gi akhoi gi government gi side gi matam chana akhoi kaino pihogdabra haidna sir ai thamjage ani suba supplementary dena sir aina tajaba pawda ministry dagi central ministry dagi team ama laaga akhoi gi RIMS AIIMS to onkhat pa yabra natragana JNIMS AIIMS ki thak to onkhat pa yabra haina thir madugi karigumba masida lainaragadi Manipur gi RIMS ki quota khoi chhatra myam quota am leijare in case JNIMS khoi kaino da secretary khoi chhatra gi quota MBBS quota myam leiji sir si 100 khoi chang lein why not a new AIIMS Prime Minister Honorable Prime Minister hiring ista anoba AIIMS masida sabiro haina khoina masida press tawbiba leibra tawbidragadi government na tawbiba yagadra haiba supplementary ani sumdang ahan ba thambina baina sir thamjari thank you. Honorable Speaker, sir, okay, official communication phangdri haina haizabane sir. AIIMS yes Manipur da AIIMS ama lakpa haije akhoi gi yamna laibak phaba oigidorbani luga aizo hojiki Times Now da zo 1st March ki kenos dai sigi news clipping je thengna jai luga honorable leader of the house na zo yam toina handak ta zo akhoi gi honorable leader house na khoi da tambi bada handak ki Delhi da chatpa kanda jo sigi issues Manipur da AIIMS status ki oiba institute ama thamnana bai damakta luga sa akhoi medical college inau no ba ma heta keno to bai sa kamaina akhoi gi staffing gi keno je maram de medical college ama hauba kanda da lots of akhoi gi magi criteria ke me am do in terms of its faculty maram de professor de ge horaga right up to AP is SR gi keno me am jina adu gi feasibility do amuktang phajna work up
तौद्रगदी we will adugi work up tawjage because la akoi sahi ani muki mamang the medical college amakak hogibani adugi matungsida adugi tasengna feasibility or but feasibility in terms of the manpower that we should do amna phase adubu sa akoi sigi aims ki thakta manipur gi institute ama thangatna ba sa akoi adum pursue tawdunu zo lai it says that magi materialize tawba tawdabadu magi criteria do fulfill tawbra tawdabra habadugi maram nara karino khoida adugi communication di hosimukti lactress Sir, supplementary amani kadang thamjagi sir. Sir, akoi aisu honorable minister by his profession mahaksu doctor ni aduna si institute hoba hogdaba si honorable minister na hena khangbiramani akoi MBBS student cam pastor leba professor cam leba anyway aina sum hangjabada aigi state sigi interest ani ko sir as a member of this August house akoi aims ki thakta hogat baji state atai dadi akoi hospitals 100 bedded 200 bedded hospitals hana masi hana hogatlaga streamline torga masi hogatna ba atop state su tawno hai please look through the atop state ta kamai tawno ri head honorable minister ai masi suggestion tawningi aduga sir ai supplementary amakhakna sir rims ta free clinical test or sir masi lab khre na hai sir masi lab akoi gi lairaba below poverty line da laiba patients and families in the yamna kana ba oibe sir masi kari gino kari maram gino financial constraint laibagira natragana Jenims study tawri haina Jenims study harkanena sir ai sum khanjaba adubu Jenims ta aina mayam da rims ta lepaga Jenims kaino tawri kari no hangma matam da Jenims ki equipment yam wali reagent yam wali matam yamna changi public ta inconvenient yamna oi adu rims amasung Jenims se punna adu Jenims ki jo award participation biraga government gi institute ani sida punna masida hanagi lairaba praja sing da phangan biramba sigi benefit se hanjan adum phangan bibda kari government gi kari laibi bage haina sir ai thamjage ani suba supplementary da sir akoi ngasai honorable minister thambigriba anoba institute ama hangthiba Chorachandpur medical college si sir magi lairiba problems satra singi lairiba problems sir ai mamang da su thamjabane out of 99 students 4 sina akoi koki gi sinau sing group tagi oiba satra si 95 se remaining 95 se Jenims se class lowri ba sir aduga second year gi faculties is sir main subject ahum gi faculties se yamna wat le ba sir plus pathology gi faculties is sir oja leite na ba sir adu hostel ji satra sing ji akoi aina hangjaba matamda hostel ji admission matamda hostel free library fees loi low re ba sir hujik se moi bhara da leiraga leiba sir adu masi government na kari gumba lairagadi ahangba building ate lairagadi masi accommodate to bi yaroidra ara barapa periphery de lakpa satra sing di yamna ware heba sir masima kaino to bi yaroidra haina sir ai thamjaningi hujik lairi se hostel sing si koine piri si ST gi satri sing ta aduga all India quota women students moi khara sinatana khara phangba si yamna wa ba sir aduga sigi hospital sigi kaino sigi institute sigi makha da sir leirammiba ada lehoriba satra sing sigi class 10 amasung 12 ki moigi aduga atopa related moigi certificate sing sir administration block ta lehowe na haiba sir masi mang hitaraga di satra almost satra mayam sing sigi magi entire kaino honorable member khangbi ba question do na sir adu admin block ta lehoriba moigi certificate mayam sing si safe oibra oidabra oiraga leiba mayam sing si moigi sida pubirak pa yagadra yaroidra haibudum tang honorable minister na thambina bahaina sir thamdre sir adugi question to the laksa please thank you honorable speaker sir ngasi 24th campus of AIMS ki question to the tawre okada free diagnostics duga Chorachandpur medical college ki issues ai demand numito dai phajna thamjabada kariya kaiba legedage sir yeah fine thank you mathang da star question number 273 hangbigadaba honorable member Shri K. Ranjit Singh pakhum bigadaba honorable member kalama le masin da ngapi batare star question number 272 hangbigadaba honorable member Shri K. Megha Chandra Singh pakhum bigadaba Minister Youth Affairs and Sports
Sir, start question 272. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 272. Answer A, that after receipt of report of the Committee on Quantum of Work executed, remaining works will be taken up after receipt of required funds. B, no. C, yes. Sir, supplementary amanida thamjage sir. Sir, hujiki Senapati Sports Complex si district sports complex si mana thabak lepaga idol loina leiri se chahi nipan henjale sir. Adama sida aina kanoda hangjabada yamna kuina thabak si lepaga leiri si karigino hangjabada sir. Magi award pa phan ji thagal aga madu piraga tauni hai sir. Leiri bu aphan di sir masi in la iba question di sir. Masi chubagi 13.23 crore kai thokrabani ba. Aduga phanwat pa kai gumbal leiraga chu masi chahi nipan diaper tok thokre sir. Aduna sir masi karigi exactly karigi damakta chahi nipan si thabak sudana leibano sima number 1. Adagi anishuba supplementary da sir. Masi Hana khara saba hauraga sahi nipan mapan lepki basi masida atopa mayam sarna yes ju habire adi unauthorized occupant mayam changjalaga leire sibu masi maram chari brasa aduna athuba matamda singi akhoi district sports complex si loisenba pami aduna hangbiriba hangjari basi pibiriba answer si satisfied with the oinabam ta khumbiu sir. Speaker, sir, aina honorable member ki the reason for the prolonged delay in completion of the district sports complex at Senapati and the expected time of completion. Instead, in a committee, after receipt of report of the quantum committee on quantum of works executed, remaining works will be taken up after the receipt of required fund. Sir, Masiki sports complex 2008 sanction to given. See total amount 14 crore 51 lakhs 83,344. And the Masida Yamna Nabak Tibai Batare. Financial progression 100%, Pito Makanda, work progression 70%, the Leramba. Madudagi CBI Sangatana. CBI Sangataki KSC delay Torga Dome Lebini. Adabu Akoina CBI da Noigi Tawadaba, Nogi Hotkadaba calculation, Holo Suramiba Tabuxin quantum Karikaino, no Holo Duga, remainings to Subi Ayaba Pew, I don't know, Quina, Moida CBI da Muptobani. The CBI now, the committee Messiamaga, Madumogi assessment, Sita Holly. Adugi assessment to Holakana, Adugi report to me, Quina, Nigeria has said the Moidagi Clarence Heknaqua. Almost a Clarence La Money have a Hazabusule, Heidi Aigi, kind of the department of Mogi, I telephonically have the Madugi. I have a Pyrenees, have a port of Madila, honorable member of Quintam. Adugi Hegloibaga, Adugi Mogi Clarence Laqua, Duga, Shigai Shuram Money, Shigai Wali, have a amount quantum to Pirapaga. Pandi any source of Torcana Masima, Yamtangai Padana, Lotion of Toge, Waziki Adu Yamna Hop Amagalina Sagiba Stadium ni, Adugi Manakasu, Senapati, Gioina, the football drop Amasu. Trap film was low in a Sanabahori. I think I'm going to say unauthorized to why, unauthorized and a highway to the Queen GSI. Was again unauthorized and she was a key Mogi like Kaidugi, Mogi was a key club association, sports association, Lady Kangusiga, understanding the high river, the lady properties into Gi, Napa, Yanaba, anytime Saluyaba, Adugumba, group ne Haina on the report pizza.
ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯔ ꯗꯤꯃꯦꯖꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯗꯤꯃꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯌꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯦꯅꯤꯡ ꯋꯥꯜ ꯈꯥꯕꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯀꯣꯔꯠꯀ ꯁꯪ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯗꯤꯃꯦꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯜ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯀꯩꯀꯩꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯗꯤꯃꯦꯖ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯐꯟꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯐꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤꯁꯤ 9-10 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ प्रजाꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯀꯨꯏꯃꯟꯕꯁꯤꯗ AG ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯁꯨ 2022ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ CBIꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯐꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 273 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ Sir, start question number 273. Supplementary adum hang ai matam je kal tawna ba. Yani Sir, aina hangjari bisi matam amada sar labuk lam hangsi yamna leramba aduga koina sum chathok chasin tawbada uramba labuk lam hangsi nong gi sum mangsalak pasina maram oiraga koi labuk singsi loina mangsale habisi chen ba yadra khudam adum oire aduna masi kannanaba amadi yokhoi agriculture department gi survey record ta anuba update la hening badi ei question si pukachari bani aina thamjari bisi sar yamna maru oiba manipur da lo uba ya pa lam kaya yamna mangkhre haibagi nauna survey to bagi record laibra haibada department na khumbiri si laite na khumbire adubu hojuk phawbagi oina agriculture department na identify to ba labuk si structure sing sajin lambadagi low uba yadabagi chaurak pasi 1473 low phamni loina conversion tawkiba masingna 135.56 hectare ne haire sima yam nungai jare khangba ani subda sa 2015 da low khiba low uba yaba ching amasung tamgi mafam sing hectare kaya kaya no haibada 2015 amasung 16 gi agriculture census ki matung ina chingda 77,150.98 acre hectare then tamgina 95,031.19 hectare apunba 1,72,182.19 hectare aroi bada sar chatli ba chahi asida lo uba yaba lam kaya yamna leiri bage haibada handakta pangthokpa 11 agriculture census 2021-22 gi provisional report ki matung in state asida lo uba yaba lam asigi chaurakna chingda swaidani sar lam mangbagi yamna ore si chingda 1,14,349 hectare tamdana 65,845 hangjaningi ba supplementary disa khoigi low lam ubaya daba 1,473 hana khumbiri se masi hectare kayano sima no tawsan bio si hectare da mukhabiu adugo 135.56 hectare conversion tawkhre hairi se karamba rule gi makhada tawgibano conversion tawgiba mi sing adu kana gi lofam no karamba matamda conversion tawki house da madu copy do phangan bi yabra then sir yamna mi painingai orisi 2015-16 da valley gi low ubaya se 95,031 hectare oirameba adu handak 2021-22 gi agriculture census da lari se sir 65,000
845 हंधरखरे अदुना डिफरेंस लेरिसे 29,186 हेक्टर से मसी डिफरेंस लेरे हाइबदी लम वैली दा नियरली 30,000 हेक्टर से हुजे अखोई मसी लॉस ओइरे अदुगा 2015-16 दा लेरंबा रेकॉर्ड सिगा हुजिक लेरिबा रेकॉर्ड सिगा येंबदा 8,000 समथिंग हेंगलेबा अदुना आइना मसी खंगजनिंग से सिदा खेनरिबा 29,000 समथिंग हेक्टर से मसी तमद मांगे है ना लौबा याब्रा यादब्रा अदुम थंबी स्पीकर साहब अखोगी ngasai koina lam mangkhibagi specific oiba survey report leite na haijabani adugi damakta di survey specifically tawde habdu ne aina thamjari di akogi lariba agriculture census si every 5 years kudingi tawi the previously 5 years tawba matam je daga kudimak si chatlaga yamna accuracy leina lawhidaba report oiba matam dugi report akoda bi report ki matugina ne aina thamjari jausta aduga haujiki lariba chathariba posina every jaga kudimakta makoni specify tawrkana pirapojda magi accuracy leina puthorpagi botune ani ju kenabado aduna koina haujiksi akogi ani si 2015-16 gi census report ka 2021-22 gi census report si ani je difference amala ai aduna akoi masi krai dagi akoina refer tawrka phangadage aseng mama puthokna ba hai matamda koina marsek si akoi tanai adu marsek tagi su akoina report lai madudana 1,75,000 okay something I dum haja 75 to 1,75,531 okay le hectares si okay the period adun almost madak hujiki le 2021-22 ki thariba okay provisional loiba report makti finalize tawdi tawrena lobu su ya adu pe okay da provisional loiba report ki matung gi march 6 ki di chanarakpa adu hujiki hagi aduni akoina thamjani gi aduga अखोगी ngसाई honorable member na habi ki bada 1,473 si अखोई तसेंग हारगदी अखोगी लेरिबा अखोगी 2014 da अखोगी एक अमखक नो लै मसी कइना मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ द पैडी एंड वेटलैंड एक्ट ना अमखक लेरे मिस तै अखोगी लेरिबा एग्रीकल्चर की अथॉरिटी si ana kari tabada reporting oiba aduga whatever laiba conversion ki oro natrage any procedures kizina akoi revenue department tawne adu akoi time to time all the time akoi dum faunaraga masi dum tawnei aduga hujik revenue department su dum thabak chate haibagi poti even akoi lekai da bokta akoi pedilin da sajan bagi akoi laiba kanoda revenue department notice tharakpadagi akoi kawi khole na tabu to angon agriculture minister moina angon la aga tana matam da maduna action paikhat le haibu dum taena idum thamjari aduga ngasai gi laiba akoi total laiba pot to the agriculture akoi revenue department na akoi da pira ani yam thuna akoi one akoi na piki basi lawpham 1,473 gi lawpham je akoi na moi da simaina structure ji leire tawan ba adu activities ki masi adu buildings haba yai ama dawi yai adu moina soina magi thuna pira kanda idum honorable member da thamjage aduga ngasai gi 135.56 ki laiba conversion tawge habasi masi ngasai gi laiba ek ki matungina tawgi bani magi akoi laiba conservation of the paddy land and the wetland act 2014 sigi makhara tawge bani aduga masi kamana tawge habi matamda akoi urban area dana akoi point tara kanagumba mi amane yum lejadraba natraga masi unaw yamakudagi yum haid khongdoke hargadi subla ki point tara da tawya gani aduga ani shuba akoi gi laiba rural panchayat area dana point kun si 20 kano si point si akoi yum chawa yana bagi magi mad khado pigi adu list of the detail lariba kano sing ongi krai do ongi aduga loina mak akoi sta su dum ai paijeri yaujeri stage ta ju adugi photo dum loina pirage thawal da krai kya ongi imphal east ta west ta adugi bisempur jiri bam dani policy aduga ngasai gi amana akoi gi ngasai gi sing dana henkal e aduga akoi gi valley dana akoi handare habgi akoi gi kano da lawpham du manghaning da bagi honorable member na thamukuda su yamba 29,000 handare is 20 difference 29,185.21 ni akoi gi khener is valley da la ise adubu aini ngasai haji gi budu ngasai gi samna harakanda akoi gi thongju NCSC da hargana thongju AC gi chawra kom loksalaga sakhibduna madu oigani haiba akoi da suspect leiba adu tasengna adugi mathakta ngasai gi conversion sidi yamana te 135 point kano khakdani aduga 1473 di ju huji si akoina x gi matung ina makoi chi makoi gi lariba kari tawdage haibadu di makoi di report la akanda ko ek gi matung ina dum lana tormo di chatharaga mangi natraga mangde haibadu gi report bu thogadamni na akoina huji si mangi haina ju treat tawya daba
aduna koi hujiki almost koi geographically koi manipur gi yengragadi koi lofam gi changsi sam extend da henkalai adubu tawdabu valley and hill and valley yengragadi hill dana ayam ne hengakre aduga valley dana tare adu khaki question khakdani aduna akoina thamjaning badi chingi mafam dadi akoi lariba atai hana tharam daba mafam sichu kokthoga dum lam di mang budi amatin na teba magi lariba lam du only lariba existing lam du lofam on ki bana traga lofam tawdaba potu ki question khakdani lam mang bagi question di rise di laiteba state aduna ngasagi detail report tu ma ai state angona lariba coaching ji map ka lariba details ai lo ba adum honorable member dai adum yahun jara ge na ai smart dum kumje thank you ai na zulo era sar supplementary mta aroi boina hangjage sir conservation of paddyland and the wetland 2014 ek ki makhada koi gi kari haini lo unariba lam mangan gi basing se sigi case kayam lokhat ki ba leire logi wangmada koi gi lokpham da sagali basing kayam yamna thugai khre khai basing tang kumbiraga yara sa koi revenue department gi purview da leibni na koi report to lorga house thari gi manung da hayeng oiro hangchit ono natraga agriculture gi kano taba demand discussion numita ai dum detail mathang da star question number 274 hangmi gadaba honorable member Shri T. A. Shyam Kumar pakhum bibi gadaba honorable minister RDNPR. Sir, start question number 274. Honorable Speaker, sir. Answer to start question number 274. Kada 100 days. Kada numit 31.33. Sir, numit samani gi koi pandam sahi mata MG Narega gi thabuk subu gi si thambi sume sir. Aduga mamang sahi 24 da di 31.33 numit siga tawge mamang sahi gi di sir sumi du hujiki thamjeng point di sir ain lakchani di koi manipur ji hujik koi ng pandraga jare yan khudong thingai leimina khungang gi praja jing ji gram panchayat ponba royal gi khungi praja jing gi mati wa ba duna MG Narega gi ji sakana zu department kan khona biri onna ba hantak sahi siradi koi gi ma gi target si suna ba mi sami suna ba kitang keno toraga tawri mathak se hena kan to biraga di khungang gi ji wa iba praja myam thabak chu hum mai taba sing da ka ba ya daba de gi atai sat ba ya daba si mayam sigi ingi da kana sigi mi sami suna ba khara kanna honi mathak se hona biraga athu da tawbiu hadana tawbiya ya wadana sa sei thamjab sa. Honorable Speaker, sir. Kuigi number of mandates kuigi ministry gi empower committee na lepani hadi hogiba sei ahum gi performance study tawrakanda last year so 41 days pibani adu wai koi 31.33 dagi hena sugi de hadi just maram mayam lerga su then aina uchi thamjaning isi handaki running year so 41 days katane pis hadi city state na 100 days claim 100 man days claim tawraga su sagi empower committee na lepak papotuna final oibagina so ai sidaina yam thuna kuigi main desi hengalakani haibagi thajaba ma leijari sina kogi singi block kunthra ga tarukna supreme court ta EFMS yade haina thingambadu hadi department sina state government na kana thingar ganda case tu koi government ngambadagi EFMS haure so ai jaina thamjaning si kogi 6,60,000 card holder lermi adu EFMS lakbadagi bank account si Aadhaar link to daba yadabanina torukpadagi masing si hujik sahi amang suraba phoguda 5,14,000 katangai di adi Aadhaar link to bank account si so canary si maybe around 1,46,000 Aadhaar link to ngam daba account lady so ai sida aina punamaki wakan singjan jaraga kogi mitop khandokpa da asoba part ama kogi card holder singsina lorpa yabagi possibility am kan leisini thamjaning si aidi leita laira me amna sujaraga
फंगम पैसा स्टेट की अकाउंट चंगना डायरेक्ट वर्कर्स चक्रदबनीना सगी सेन की थादोती नत्रगा लंबी थिंब खोप अरे पाल चलग कनो की धरना तौर मैम थेजे अदुब पोतुदी लोई कोकान हुजिक कोई मरोना आधार साबीब डिपार्टमेंट सिंह आधार साबसी खितंग चेक्सिना असोब यादना साबीरकान स्टेट की लार्ज इंटरेस्ट कोई मिटोप सिंह बेनिफिट पीदब तारगदी मिटोप मसिंग हेंगलपगी चांगसी हंदगनी है थमजरकान ऑनरेबल मेंबर की पुनिंग चिंजरगा मेन डे से अदुम हेंगलकदो माले हरगई थागतचरी देन पॉइंट नंबर का कनोसी हुजिक फाउगी कोई 10 मेन डेज दंगाई ऑनरेबल 41 मेन डेज दी हंदा की रनिंग ईयर्स की सेंक्शन तौरिस अदुबो डिपार्टमेंट सिना फ्रीक्वेंटली कोई एसडीओ अमदी कंसर्न ऑफिसर सिंह मैम कौरकांदा मसी हेंगनबा याम कन होटजरी दो लोइनना सेप्टेम्बर की मनुंदा 35 डेज कवर तौब ngमगदी कोई लेबर बजेट 30 डेज अम कोई क्लेम तौबे अदु अदुगी टारगेट तो कोई ngमनबा होनजगे मैम खलकान थागसे ngasiगidi makha taba question leitre agenda number 2 announcement of business honorable leader of the house na business of the house for the week and Honorable Speaker, sir, why am tang phongdok sauge? Yabre ya tamra. Oh. Ai si nahan muki session da su puthok chakiba haukiba sahigi me gi tarik ahumda thokiba adugumba irang aduna maram oirakanda oinam esigi manungda leiba lemram waroi sing haiba mafam dugi myoy singsi lanjena raktana lemram high school da changjafam logdana madugi relief camp ma hangdana maduda mi sani ga kunipan lei sir aduga madugi relief camp tu da lehauda ba mi samaga tani panama matamduda aki tujung pok-poktana relief camp ta leraga masi khudong chabasi phangani haibana singba khanghaudaba magi mari matagi mayumda leikhiba mi samaga tarani panama hujik si atopa mafam singda sajangpham lauraga leiri sir hairiba mi samaga tarani pansi relief camp ta lehaudaba na maram oiraganda akhoi gi government na pibiriba khudong chabasingsi makhoi phangdre sir aduna makhoi singsi masi makhoi phangnanabagi damakta akhoi gi dc da makhoi gi list maroi ba document loina pisan khre adubu huji phaugi di makhoi phangba leitri masi athuba matamda phangnanaba tawyu sir thank you sir honorable leader of the house and business of the house for the week announced to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to announce the business of the House for the week. Agenda number 3, paper 2 be laid on the table. Honorable Chief Minister, the paper let to begin. Speaker, sir, I beg to lay the annual report of State Vigilance Commission, Manipur for the year 2023 and 24 on the table of the House. Agenda number 4, calling attention. Honorable Member Shri K. Ranjit Singhana calling attention. Raised to begin. Sir, Manipur da phongba tungti phongba yelam pau haijaba tare newspaper da chatkiba July thagi tang 18 da phongba adugumba yelam pau duda yamna nungaitaba pau haiba tare sir aina calling attention si under rule number 77 ki makada na move tawjari bise sir sumaina heading da yawi relief camp da lairakkiba ahal ama su sire
DC पोलोइबदा चंगदबा सेल तेंबांग बियु हाइरुबदा पिरक्तबदगी मियामना खाइगतनरगा पोलोइखरे बसी यामना नुंगाइतबा हाइबा ताय सा आई ममांगी सेशनदसु बसी आई सिगुम्बा लाइबक थिबा थौदोकसि थोलप कांदा सरकारना करिगुम्बा पॉलिसी अमगी मखादा करिगुम्बा खरा पाइखत पिनबा तौबियो हाइबसि ममांगी नमित मंगानी दुदसु आई मतम लौरगा हाइजखिबने दुबु लौबिगिद्रा सर मसी याम नुंगाइते सर पाउसी सिदा सोमाइना रिपोर्ट तौवे हौखिबा जुलाई थासिदा सर अखोइगी कोक्टागी सेरिकल्चर फार्म की कैंपस साब फेब्रिकेटेड हाउस चुराचानपुर तुईबोंग लांजेनरक्तुना लैरखिबा प्रेम कुमार कौब मियोय नहा मसा मतोमद वखल की लैना लापदगी थौरी यालगा सिग्रे है रिपोर्ट तौरी सा जुलाई था मनुंगसिदनी सा अंड्रो PS की मनुंग चनबा यामबेम गर्ल हॉस्टेल हांग रिलीफ कैम्प लैरखिबी मसागी सही मरफू निपान लोब सूरबी लाइखोंग मनिंग लेकायदगी खुद्राकोंग कुमुदुनी लैम कौबी नुपी अमसु वखल की लैना लातना लैखिद्रे सा मसिगी मथक्ता सर अखोइगी मोइरांगदा हांगबा रिलीफ कैम्प अमदसु यामना नहा ओरिबा मागी नुपी अंगांग दि लैरबा अदुगुम्बा नहा अमा थौरी यालगा सिगे तौरमबदगी रिलीफ कैम्प दुदा लैरिबा मियामना थेंगनबदगी कलहौई हाइबगी वाथोक लैखरे दुना सुमाइना रिपोर्ट तौरी सा रिलीफ कैम्प से अखोइगी बैतरानी तुरेल ओइरकले हाइदना प्रेसना मसिदा सा रिपोर्ट तौरी मरक राम खुनौ ममांग साबल मांदोक रिलीफ कैम्प दा चंगजफम लौदना लैरकपा मसागी सही हुम्बुद्रागो हुमदोई सूरबा फौगाकचाउ इखाई मखा लैकाइदगी अहैबम इबोतोंबी कौबा अहल अमसु वखल लैनाना नादुना लैखिद्रे हाइना पाउची असिदा सा सुमाइना रिपोर्ट तौई हाइरिबा सही हुमद्रा हुमदोई सूरबा वखल लैनाना नारगा लैखिद्रबा इबोतोंबीगी सिगी संस्कार तौबगी मथौ मंगम तौबगी मतांगदनी खबर तौरिस सर अखोई हुजिक रिलीफ कैम्प दा चंगजफम लौरगा लैरिबा मियोइसिंगसी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सरकारना सिंबीरगा सर मसी लैरिबनी अदुना सरकार की कस्टडी दा लैबगा चप माने मरम अदुना सरकार की कस्टडी दा लैरिबा लाइबक थीरबा अदुगुम्बा लांजेनरिबा डिस्प्लेस पर्सन सिंगसी अफफतगी दायित्व से सर आई सरकार ने पुफम थोई है लवे सिगुम्बा फिबम अमा लैना लैना सर चैरकसिदा अहल सि लैखिद्रे लैखिदबा अहन सिगी धर्म की ओइबा मथौ मंगम क्रिमेशन तौननबा होनबदा सर तंगाई फदना चंगदबा यादबा सेनफम खरदंग कंसन DC दुदा PBU हाइदना रिलीफ कैम्प दुबु अखोइगी चलाइरिबा मतेंग पांगिबा भलंटियर सिंगना हाइजरुबा मतमदा पैसा लेते न पीरक्ते हाइबसि ताबदा सर अखोइ थमोइ सोनिङाइ ओइबा हाइबा तारे सर मे अहुमदगी हौरखिबा अदुगुम्बा लाइबक्तिबा थौदोकसिदा हुजिक मी 50,000 समथिंग देयर इज 60,000 people बोट कम्युनिटी की डिस्प्लेस पर्सन होना सर अखोइ लैंगाकना सेंबीबा अदुगुम्बा रिलीफ कैम्प दा चंगजफम लौदना लैरिबनि सर मोइना सिगुम्बा लाइबक्तिबा थौदोकसि थोअगा मयुमदगी चेलक्पा मतमदा मसादबु हिंगगा लोइरे हिंगबदी हाइदना सर मसा मसादा सेलैबा लोइना रैबा फिरोंदु नतना अतैदि लोइनमक मैना तुमना चाख्रबनि हाबसे अखोइ लोइना खंगे रिलीफ कैम्प दा लैरिसे सर कनासु लैनिंगमोय हिंगदबा यादबा तंगाई फदना लैनिंगमगनी पैसा पाइबा मी पाइदबा मी चप मानखरे मैना लोइनमक तुमना चाख्रब अदुन कर्म पैसा पाइरगदी सरकार की रिलीफ कैम्प दा लैरोय भारादा लैबनि खंगदे नत्रगा खंगना चानबगी मफमदा लैरंबसु यायबा सर अदुना सर मसी यामना करि हाइने अखोइ ओरसु ngawgani सर अदि सुनोमगा मचा मसुगा नोंग युबा युमदा ओरसु हाक्तंग मिकुप अमतंग पथादन लैजरंबा मदुगी पुनसिगी महावदु पुंहोंग होंग्रे सर मबुक थन्न चाबा फंगबोय फंगदबोय हुजिक रिलीफ कैम्प दा लैरिबा हाइबदि ngamdaba अदुगी सिगी पुनसि मरेन अमनि करिगुम्बा कांदा सर लायेंगनबा नारकपा मतमदा लायेंगनबा पैसा लैतबगी खुदोंग चादबा मयाम मचा मसुसिंग लाइक लाइसु फजना तमनबा ngamdabagi वखलगी ओइबा नुंगाइतबा देन
ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯅꯥꯔꯛ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ 1,000 ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯅꯤ ꯊꯥ 35 ꯁꯨꯖꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯇꯧ ꯁꯪꯁꯀꯥꯔ ꯇꯧꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯃꯟ ꯇꯣꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯃꯛꯇꯗ ꯃꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌా ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable Chief Minister in charge of Home Statement thambigani. Honorable Speaker, sir. Honorable Member, Keranjana Pukut Piraiba, Bishnupurda, Lake Hidaba, Ahibam Gotombi, Magi Matang, the Quigi. Poloiba, Nanganaba Pesa, PPD, and a Toriba, Sigamatansi, Labak Chibani, Samasi, Masaki, Humbudrago, Humdo Shuruba, Hani, Ma Lake the Basi, the Mayampuna Madam Nuaiti. Other particular case, Sigimatanga, the Shibaga head Kudak the Pesapi by the Gomengi process, some Labanina Madugi. Kudakidi nange the same day that 18 July the Magi Pangtoe, the 18 July Pung Ohum Makai that 19 July 18 July the Moi Pung Ohum Makai the Moi application Hale formality Tonanaba the 19 July the 11,000 Pirakan the Poroi Gibani. The Kip of shape and big river whale pow. Mana Sumagi same paper do that. Committee do not send Tokpa Yaubani. This is an application number submit to Roduga two with the Mating Panga Honage. Directly, sir, gay advice logger and until Pung Ohum Makai
अद्वाइदा एप्लीकेशन सु सबमिट तौजकी पोलोइबगी पैसा पोलोइद्रिङैदा कमिटीना नत्रगा नोडल ऑफिसर हाना पियु हाइकिबा लेते हैना मै लेकाइदगी सर कोई मीडिया खरा लोइपंग नते कोई पुलिस की मखोलम नोंगै मखोलम तारेना पुलिस की सर्च लाइट काप बोम काखरेना फोंगा गाइबा एक्साजरेट तौनबो होनबा अमनि यावरि पाबियु होजिगे हाइबा कबदु नुंगति हे होबदि पाबियु थारदगी इरांग अदुम सागतबगी गात इलिबि अदुना सिखरा आई कितंग रेस्टोरेंट होनिंगी ओन कैनोसिंग मीडिया की सिन्नाउसिंग इरांग सी खरा 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 हंधनबा हाइदा कितंग तहोनिंगी अदुम अतमनना तौबदोंग तौब अमा उई मसिनु कितंग नुंगाइते अदुना सी पेपर से सेम पेपर से अदुम सेंटोखरबनि पेपर कटिंग सु यावरि खुंजासिंगना अइना हाइजनिंगी सिगी नते रिलीफ कैम्प दा लेबा साइ ऑनरेबल मेंबर ने साइ कनाना लेनिंगनी कनाना नुंगाइगनी अदु रिलीफ कैम्प दा लेरकांदा लेखिदबा पुनमक इरांग सिना मरम ओरकांदा हाइना लोइना ताइना बसु लानगनी सो यु अखोय रिलीफ कैम्प दा लेतबसु अदुम लोइना लेतबा यावरि होय रिलीफ कैम्प दा लेरिबा सिंगी करी करी अवाट फाइ खोय हुजिक रिलीफ कैम्प दगी यामना ऑनरेबल सुगे सर नुंगाइबमना खोयगी कनोगी मखाना PMKVY की मखादा मियोय लिसिंग तरुक की मथकता स्किल ट्रेनिंग पी रहा मनुंग लिसिंग तरुक की मथक पीबदुदा मी चामगी मयाम 91 दि मापान मोय एम्प्लॉय थबक फंगागा चटखरे सुमाय तगुना खोय रिलीफ कैम्प दा लेबसिंग मखल मखागी इंटरटेनमेंट की फुटबॉल से ngarang nahan mukta मोरे की angang sing isa sing मोय फुटबॉल क्लब थोकनी हाइदना अदुन होजिक रिलीफ कैम्प से दा कोई अल्टरनेट डे अदुगा इंटरेक्शन तो होलकान मोयगे अवादा पारे लेते दंगना बय कोई कन होनजरी नसाइगी मेडिकल की हाइबी की बदो कोई हफ्ता अमदा अनिरक कोई डॉक्टर सिंह अदुगा नर्सिंग रिलीफ कैम्प सिंग चलगा सर चेक तौरी मदैदा अखोइना गवर्नमेंट पीब याब हिदाकसिंग दे अखोइगी गवर्नमेंट साइड की सोखोइ फ्री दम हिदाक पिरमी ngarang muktsu अखोइगी रिलीफ की मयाम लागा खनबा मतमदा हिदाक की प्रॉब्लम से खोइ लई हाइबदगी अखोइना जन औषधि एना अखोइगी ममन याम होंगना लेबा जगह अमले अदु तोरकान हिदाक सो दम फंगनबा से नहान मक्तदा अखोइ ऑनरेबल मेंबर किशन गिदा गवर्नमेंट पीरे हिदाक नतब अतोप हिदाक डॉक्टर ने पीरपदगी लेबा फंगदेन तौबदगी अदुदी मोइगी सैंक्शन अमाउंट थागलगा DC ने सैंक्शन अमाउंट थादोगा 1,80,000 की हिदाक की थाइमन की रिलीफ कैम्प की अदुम मेकअप तौगे अदुना आइना ऑनरेबल स्पीकर की खुथांगदा ऑनरेबल मेंबर दा मदी रिलीफ कैम्प दा लेबिरिबा मयामदा आइना हाइजेनिंगसी हिदाक करिगुम फंगदबा गवर्नमेंट पीबदा फ्रीदा पीबदा यावदबा दुगुम हिदाक लेरगदी मदुगी लेननबा DC द रिपोर्ट तौबिरगा कोई DC की खुथांगदा कोइना सैंक्शन दो तौरगा दम हिदाक लौबो यानी हैमा मसिमा थमजगे अदुगा रिलीफ की कोई हुजिक लेरिबा सिदैदा हुजे आइना सु हाना हाइजगरे अनिरक हप्ता आमदा अनिरक कंपलसरी अदो ngसाई की कार्टुन करिदुना सेनबा यादबा पोस्टिंग दो कोइ मेंखनबा हुजिक ngarang कोइ गवर्नमेंट की हॉस्पिटल सिंगदा मरोइना रिम्स अमदी जेनिम्स अनाबा पुखलपो मतमदा पुखलपदुदा यामना कैनोनी ऑनरेबल स्पीकर सर यामना नुंगाइदबनी रिलीफ लेरमिना मोय अनाबदगी संग लाकपदो भाव मोय चानबा थंगनबा इसिंग माइसिंगी अवाबा अदुगुम प्रॉब्लम लेबसु कोइ दरकांदा कोइ ngarang nahandagi एनी कनागुम अमा हॉस्पिटलाइज तौबदा रिलीफ कैम्पदगी मदैदा मागी असिस्टेंट मागी असिस्ट तौननबा मी अनि अदुगी मदुगी चाबा थकपा इसिंग माइसिंग लोइना हॉस्पिटल खोइना पुथोकदबनी हाइना अदुगी फॉर्मल अमा इंस्ट्रक्शन तौजगरे अदुगा हिदाक लांगथक हुजिकी कार्टुन सेनबा या मफमना सेनरे सेनबा यादा मफमना DC दगी तौरकांदा पीननबा खोइ अदुमाइना होनरी अदुना ऑनरेबल मेंबर सिंह खोइ लाइबक चिबनी अनु थोइबा थौदोकसे खोइ म्याम संगना थुना लोइसनबा होनरगा अखोइगी रिलीफ ता लेरिबा म्याम सिमागी मागी हाना लेफमदा हंजननबा होनबा कोइ याम कन्नसु माय ओनसलगा चचरी
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ kita honorable chief minister na koi awaba taraba mayam sigi yam kanna hona biri kholi hana thambire yam nungai adu madugi tauba tawdaba dudi sar koi gi relief camp da lebiri ba koi gi inmet singna dum house si soidana sarna sinbiraga live telecast thambiri minina yam baloina taram godong male nose haibi giba dc ga tanaraga tawba khotpa the haibna chingba mayam ama haibiri do sar mamangi kaino da so aino husik ta hobu da khitang kaino tawdabra lei khidaba laibak thiba sigumba tholok pagumba gi magi mathau mangam plus akhoi hoi chingi silnauk singi sudu mangai hindu dharma haigadra maitei dharma chappa haigadra khoi su sorada karma haiba dum bot two communities singi ne ina haijaris madugi chumna khaki magi cremation gi kari gi tawbadu natabada akhoi gi cremation plus my karma se soradha lairi ama lairi mamingi oraga su sa akhoi aidi sa si effect tawba kendra gi mla manina ai munna khangi sa relief camp da lai khidaba mi tara hele madu relief camp bu phajana kaino tawbiri ba khoi gi area du gi club ki chilinau sing laire ba ama ma tawraga tagai fadana lupa lising tara piba kun piba tawraga karma siloisanna ba haidana maina sinbu su yawisa adu ngamukta bu su yawi khoina madu sarkar gi policy amoina sigumba mioi bu gi aroi ba matam na yadana la akanda sibana ba aduga karma gi matang sidi sa policy amoina di sida manage tawna ba policy amoina sinbiu duju jimak sa ai gi kendra da khoi kakching da ngarang na handa su anaba ani pukhlaktana adum khona jari sar hona badi hujik su ngarang su message hoina thare ai telephone pai ho ba relief camp gi khoi rabi ha ba ingo amana tawroktana hairi si sar uncle akhoi ngamdre tawba ya ba taw jare adu akhoi upai leitre di sida chalu ba matam da su paisa si leite haire aina sai di sina di karai di piruni sarkar gi policy gi makha da di si sing du di act to godobni hadana sigumba honorable chief minister na di yamna thambiri di siga tanaraga tawraga kholaga di habiri adu di si da chalu bukanda sigi pot se thaba oina pangthong na bo hona bada di sigi respond do somdagi di hairaga su asomdagi respond do phattaba so asima clear to biu aduga aina hariba mioi bagi matam na loira kanda awaba marak sida leitra kanda karmagi karigi mathong mangam tawna bagi policy amagi makhada si tawne habado house da thambiu ya sar adu khatang thamjage Speaker sir hojiki kaksingi oina tawre wari se kaksingi si koi hana suma knowledge like jabra isi loira ga imon haige cremation gi ama aduga karma gi sarada kari ge tongna bagi person amada policy contra pc na koi sarkar gi already instruction lai khrabani adugi 30,000 do mangon the knowledge of the brakari no imadu si house lo hoji no loira kana mangon instruction toge do hana phangi de bolera go so dum claim to be yani koi karma gi di contra di pc na koi already instruction lai khrabani thank you sir. Agenda number 5, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of Finance na demands for grants 2024 to 25 move to begin. Honorable Speaker sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration. Number 1, demand number 6, transport. Number 2, demand number 8, public works department. Number 3, demand number 9, information and publicity. Number 4, demand number 16, cooperation. Number 5, demand number 35, printing. Number 6, demand number 37, fisheries. Number 7, Demand number 6, 8, 9, amasung 44 the honorable members Singh, Sri Surya Kumar Okram, Sri K. Ranjit Singh, Sri K. Meghachandra Singh, amasung Sri T.S. Lokeshwar Singh lagi Kaching Pangjai. Ahanbada honorable member Sri Surya Kumar Okram na raise to begin.
Sir, demand number 6, transport kita sir, main oina concern laibise sir, ay mamang dasu toina pukhatsabani sir. Hoi, maru oina Manipur si hoi ki lenga asin ang government sina sukan na hona birangani railway si mayam kan na hona su pusik pok yoksalakta ba. Adagi national highway ani si hoi kan na sir masi pusik lairiba problem si mamang da mayam ama tanaba kanaba discussion debate mayam ama tawkre masida lairiba hindrances haibatare jigi somna kanda Dimapur rom dagi laiba mayam na thengnariba masida amuk lairiba crisis sina hoi valley da base tawba transporter singi gari chatpa yaba yadaba haibagi problem mayam su laikre sir masida sir aina thangkatchagiba point da sir hoi air travel tawba mayam singsi airport gi satlaga air travel tawriba mayam singsi ki high airlines ki company singsina lepning matamda akoi sahi mehena hujik lairiba Iran ki sixta yamna thamning ba price ta mi khara yamna passenger khara yamna hekla agana ngasi ki week sida ngarang han khata sidagi Manipur to Guwahati chatpasi apa lising ani hum piram je lising manga tara hekta semning mong te sem basar Delhi dagi chatpa to mafam da honorable leader of the house ngarang han ju thambirame exam thaba matam da nit ki exam thaba hujikti amuk hale e na koi Manipur thaba yarane na nungai ba pawm ju thambigre adu yadringai matam da di satra satri sing se sir ticket phangdana makha da chatlaga ayuk ungdin nungdang khangdana makha da chatpai kamaina yagani somna khandagi makha da chatpai yadramne haiba sorry somna khandagi atopa state ta pairaga kamaina amuk connecting kamaina logane na yamna wana giba matam mumsu leiba sir aduna sir transport ki sida sir aina thamjaning basi khoi sigumba situation lakpa matam leiragadi khoi gi civil aviation ministry dagi ni khangde natraga leiba central kanosina central government na masida intervene tobiu matam chan haibetare khoi kaino pihoro maina hengkaning maman hengkap the base price ama maru oina layeng ma chatliba laita laira sing mayam amna wana mayum banan thamtu oga sen purga chatliba mayam sing satra satri mayam sing upai laita na chatpa mayam pekha thaba mayam sing sigi yenga sigumba circumstances mayam se lakpa matam dadi sir akhoi base price amada tohum thokpra na Manipur di maru oina akhoi sidagi kaino lerusi akhoi gi airplane gi air facilities sinarga tobu ngaktani na masi government gi kari policy program leibibage leitragadi akhoi leiriba sida mayam law ma natragana policy ma semaga sigumba situation lakpa taragadi airlines sina akhoi dagi khudong saba hena lobuse lawdana kari policy program packet people gadawa leibage haibatu matang sir ai thamjaningi ani subata sir demand number gite sir doi observation kedang thamjage sir akhoi sir aina ngarang han honorable member kai gumta haise hoge boko thambadi thambiyo ba sir ai minute manga pharoi sir point number sir aina thambaje sir Yare, yam sangna di thamjadamni da sir ai point ngakta chachabane sir ai ngarang han newspaper da sir thengna jabada akhoi gi Manipur gi mamang da su ai pukhatchakhim honorable member mayam na su pukhatchare Manipur gi fisheries haibtare fishery demand number 37 fisheries sida Manipur si predominantly fish consumption state ni akhoi mayam da adum mayam da hainer ne akhoi gi akhoi ji vegetarian ni de hai ado akhoi vegetarian hai tara akhoi gi veg se fish su ching and fish se maximum nga se loina mak chana bani na ado akhoi ngari nambagi akhoi gi nga different types of fish have nga macha sing se akhoi mapan dagi pusalak pa almost
180 crore gumba, around 200 crore gumba ki nga si top state sing dagi lairaga pusal e hai sir. Aduna masi akoi mamang da government sinasu Manipur ki fish consumption sigi, fish production sigi self sufficient oina ba policy program ya mom packet ki na hai sir. Do actual policy moina kamaina tawgadoge aina budget sida yengjawa matam dasu sigumba policy si toraga akoi gi fish production ji henkalan bagi hai batare state si sugyam no war matam sida financial constraint mayam leiro matam sida sir sidagi 200 crore hen state sidagi thoki bhai se adage plus aduna ngari sembagi nga phabo leibagi khatani ko aduna masi nga phabo si kamaina akoina kamaina yu oga kamaina akoi gi self sufficient oigadage hai se masi expert sing mayam tanaraga akoi sir masi tawbada manipur dagi chawrba amount ma drain toriba chatliba se sir masi gi policy ma government sina puthokhaningi aduga akhoi gi manipur gi huji consume toriba nga haibtare self sufficient oinaba hundreds and hundreds of crores haitare almost 400-500 crores arang han gi ai gi khoi gi article ma pajabadu da sir mani yoi more than 500 crores and 1000 crores and satkiba gi leiraga manipur gi huji leiba teno sida satkiba gi lein hai sir masima policy ma aduga budget ta masida akhoi kenom tang sir ai thamja haningi haiduna sir ai wafam anihum je pukachabani sir aduga aroiba point da sir all age pension se sir patam chana phangaktaba akhoi honorable member akhoi sil leiriba honorable member opposition do oro treasury bench to leibiriba mayam singsin hena ahalaman singje sir honorable speaker gi constituency su yawbirangani ahalaman singje sir mo matam chana akhoi gi pension se phangden he akhoi di si phangaga nongmagi cha thakpa nongmagi kenomta chaba chai su mem dagi haibu kai ahan oisala amnina anouba hapkadova mayam singsi sir hujik pokse sir 2018-19 dagi sir anouba hapkadova sir anouba hapasi amata udaba sir masima government gi kari awatpadagi no kari laibagi no haibu mutang thambinaba adu hujik pokta pending all expension state ki bu oiro central ki scheme bu oiro kayam leibuge haibu mutang sir concerned minister na masim tang thambi ba yagadra haina sir ai thangatchabani honorable speaker na matam khra pibi tam tai thangatchari sir thank you mathangda honorable member Shri K Ranjit Singh sir ai matam yamna lawjaroi andaki session se ai kalik mayam da su ai thamjabani ai demand da su ngangjaroi eng home gumba issue da issue ga mari leina bana tabadi yari kai ngangroi hadna ai mamang da su yaujadabni ga si su yaujaroi na khanbani adu sa lambi si ai gi lambi si pan ba su ikai ba haiba tare pan da ba su ya da ba wobagai lamkhai tu sugunu si sa adokki matik phatre phattaba ya ba phatre manipur gi ai gi da natre hujik lambi thongsi अखोई पटलब पुम्ब से अमुक हेंजन नमथीब चप मानग्रे मणिपुर की नेशनल हाईवे हाइरो नेशनल हाईवे से सर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ममांग बीजेपी की ऑफिस नेशनल हाईवे ममांग गवर्नर की चलीब फावर चलीब नेशनल हाईवे खर सिद मंगाइरे सिदे खर लापथोखिबदा लाइफ लाइन ओरिबा दिमापुर लंबी जिरी लंबी सा अदोक्की मतिक फत्तबा हाइबसे हाइनिगाई लेतना फत्रे मतम अमदा सेंट्रल की बीजेपी की लीडर मयाम लागा एरोप्लेन ताननबा सेमगनी हैदना लाउथोखिबदो ngasiदी जहाज होइना थादबगी भाबता लेरे सार अदुना इ पनिंगद्रे मणिपुर की लंबी थोंगसे सार अइना सा हाइजरिबा पटलबा पुमलबा हेंजन नमथीरबा पोट अमगा चप मानगरे याम हाइनिंगदे अदुना अइना टेंशन जरकपदा आई याम सांगना सुंगानिंगदे वबगाई लमखाई सुगुनुसे मसी सेंबिररोइद्रा सरकार सिन करी खनबिरी ममांगी ताम बीजेपी अहम फुल ममांगी सही मंगागी ताम दगी डीपीआर ठाखरे अदगी अदुगी स्कीम दी मखादा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेमगा थारे खोले सोम लाप
ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯇꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯔꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯡꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯇꯨ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏ DPR ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯅꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ DPRꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯩ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ DPR ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ इलेक्शन दी होरे इलेक्शन की कैंपेन लापदसु लंबी सेंब ngam mi di thagalak tabnina lambi adum phattaba tai hana thambirami aigi sugunu kendra gi manung janba matek tu sembidrasu hianglam kendra gi matek tu orsu sembiro semgani semoi habedum tang haibiraga sar madu haihan ge habidum ta ngasi gi motion se move tawjari bane sar dam matam khara pibi be ba thagachari Mathangda Honorable Member Sri K. Megha Chandra Singh. Sir, Speaker Gayaba Logjarga Sir, Aigi demand number 8 ne sir, Adagi demand number 9 ne sir. Aduga sir, I point just minute amakhaktang akoigi transport demand number 6 ta I some clarification amani dang observation am to thamjage sir. Adum tangdi kitang tian mi raga tai do. Kadawa sir. Ya taw. Oh, yam tian na minute am tani sir. Sir, demand number transport se sir yamna akoigi maroina international airport Manipur gi sida aikoi hana Bir Tikendrajit airport haidana international airport haidana maming thon kiba khoi leigre aduga house ta so khoi puthokna gare khanakre loina na sir masida aina clarification ama sik tawjabasi handak anaubada 10 airport tara maming hongdok hongjin gi ama lei irgani haidana haibasida aikoi manipur gi si honggadawba leibra clarification number 1 masi leiba yauraga su hongdanaba ai adum observation thamjabani sir adegi sir hojik airport semgalibasi masi thabak work progress si yamna tapthare haina pau khara phangi aduna masi tapthabasi senthum demand torokpa kholakpa mayam jingsina thabak si tapthabani haidana haibasu tai aduna masi thabak tapthabra tapthadanaba thabak lokhat piyu haiba amasa aduna masigi masi clarification si matang ai thamjabani observation oina sir aigi point da demand number 8 public works department sir ai chu point da dum thamjage sir an ahan bada aina thangachabasi demand number 8 ki Manipur gi leiriba 2007 dagi BJP gi lengaksi lakpategi aikhoi gi work program sembasida PWD se sir ya major department namani masina lambi thong district adagi district headquarter to aikhoi gi village adagi district to adagi capital mayam jingsi akhoi samnadana tawbagi program jingsi PWD na chawba role lori bani sir masi handakisu akhoi gi budget hujik leigre aduna akhoi khanaba hore discussion hore aduna akhoi gi mausana major department work program sembasi akhoi gi May April May dagi prepare tawba haunaba adagi work program gi department gi work program si work program committee leidana masigi magi kendra gi or tungan ba akhoi gi
केंद्र की चौखट थौरांगी हापकदब सेमगदबसी प्लान से ngन हुई अदुगा मसी फाइनेंशियल ईयर नंगनबा लंबी थोंग सेमबा खोटपगी प्रोग्राम से तौई अदुना मसी चाही खुदिंगी सेमगदबसी चाही खरा सेमखिदबा अखोई थेंगनरे वाक प्रोग्राम सेममगा कखिबा खोटखिबसु लेरे मरम मसिना मणिपुर सिटी था तरुक नोंग ताई था तरुक नोंग तादबगुंबा स्टेट अमनी अदुना नोंग यामना ताबनीना लंबी थोंगसी खरा काइगनबसु अदुम लई मरम मसिना अखोईगी लंबी यादरे लंबी सेमद्रे हाइबसी मफम मफम कुदिंगी बन ब्लॉकेट अदगी तौरक्पा अखोई टीवी दे खबर थेंगनी अदुना सपोज मरुइना इम्फाल यारीपोक्सी ngarian lambi imphal is faura chatpa adagi imphal yaripoksi thawalomdagi chatpa ani si imphal yaripok ngarian faura chatpasi ban si masing thingamduna tawgre sam akhoi marak honorable minister sing chalaga lambi semani khole hairubdi lei adubu masi sahi biti phanam yam chale aduna masi deisida yamna lambi si nuaitaba khotaba lei masi akhoi gi program semba siga mari leine rei aduna program semdabasi namaram oirakanda program semba khotpasigi sum taptharakpa misoikiba sahi ema sugumbasina development paikhatpasi ngamdaba oiribra masi madi oiragadi aikhoi laingak asina masi karigi problem lei center dagi fan laktabagira natraga sugumba major department singsida sahi khudingi program semgadabasi masi walakpa misoiba तौरईबसी मरम करिगिनो हाइबसी आई थमजनिंगी अदुगा मरुइना अतोप तोप हुजिक मफम जगह जगह सिंगसिदा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग रोड मैम सिंग अदगी विलेज कनेक्टिंग रोड मैम सिंग सी यामना फिभम चादना लेरे अदुना यारबदी प्रोग्राम सु सेंबियु प्रोग्राम मिस आउट तौबिगनु अदुना मसिगी सी मसी फेल ओरिबसी प्रोग्राम सी पाइखननब तौबियु हाइना नंबर 1 आइगी डिमांड सिदा थमजरी सर Anisubada fails to complete the ongoing construction of the national highways and the trans-Asian highways undertaken by NSIDCL, National Highway Infrastructure Development Corporation Limited. Hairiba agency sina paikaliba mayam singsida. Sir maruina problem si aikoigi package ti yauriba mayam singsi matam chana लोइसनदबा मसी आइना एग्जांपल लोइना खरा थमजरबदे सर इम्फाल जिरीबाम रोड मसी कुइरे पाइखलिस सारगी गवर्नमेंट सिना अखोई 2017 दे लाखपो मतमदा अखोई इम्फाल जिरीबाम गी यामना फ्रोलोंग अखोईगी मसीगी इनकन्वीनियंस लाखपा सही खुदिंगी अखोईगी मसी एसेंशियल कमोडिटी पुबा ट्रांसपोर्टर में याम सिंगसिगी अवाबा अंडरग्राउंड मायोक नबगी अवाबा दगी लंबी की प्रॉब्लम अमसु थेंगनबसी अदुम लेबसिदा सारगी अखोईगी डबल इंजन गवर्नमेंट सी लाखपदा 2017 दा हाइखिबा यामना फजबा यामना थ्रिलिंग ओइबा यामना फजबा पॉजिटिव अखोईगी एस्पेक्ट में यामा हाइबिखिबा लेरिबदी करिनो हाइबदा इम्फाल जिरीबाम रोड सी फ्लाइट लैंडिंग कंडीशन दा सेमगनी हाइना लाउथोखिबा इवन द यूनियन मिनिस्टर नबक लाउथोखिबा मसा यावरगा लाउथोखिबा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना हाइखिबा लई अदुना सर मसी हाउजिक सही से याम चले अदगी सेंटर दसु फंड मरांग काइना अखोई पीबगी वाफम लई अदुबु मसी लेरिबा पाइखलिबा अखोई एजेंसी सिना पाइखतबैरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौदबैरा अदगी मसीगी अवाबा मयाम सिंगसिदी लॉ एंड ऑर्डर की अवाबसीदा लंबी फसलक्तबगी अवाबसीदा हौजिक ओइरिबा इम्फाल जिरीबाम रोड सिदी जेसीबी लोडिंग कंडीशन की टाइप तो लाखपा जेसीबी ताद्रगदी चटप यादबा अदुना मसीगी अवाब मयाम से थेंगनै सर मसीमा करम कांदा मसीगी अथुना यामना थुना लोसिनबिगिदगी हाइबसी प्रजाना पामी खंगबा अखोनसु पामी खंगबा सर लोइनना NSIDCL ना पाइखलिबसिदा इम्फाल उलखुल जेसामी रोड मसीसु अखोईगी ऑनरेबल MLA सिंह उलखुलगी अखोईगी मिंगोइन पंजद्रबसु मखोइनसु पेपर दा करिदा हापखिबा प्रजा मयाम सिंगसु अखोईगी उलखुलगी
डेली न्यूज़ मैम सिंह थागलप मैम सिंह पारूब सोशल मीडिया पारूब मतमदा इम्फाल उरखुल जेसामी जिसु थबक सी प्रोग्रेस से सुंगलई लेत्रब अदगी मसीदा हाइरिबसी कॉन्ट्रैक्टर अमदा पीरे अदुगा कॉन्ट्रैक्टर सितगी सब कॉन्ट्रैक्टर यांखई अमुकसिना अमुक लौग्रे अदुना माना माना थोक सूरे सुनिंग सुनिंद्रग सूरे जना इम्फाल उरखुल जेसामी रोचिसु लैबा मसीसु टाइम बाउंड मतमदी हेंजलाबा अदुना मसी करी करी फिभम द लई यामना मरु ओइबा अखोइगी करिगुम कांदा सेनापति देगी जेसामी रोम सिदा उरखुल लागा सिदाजु अखोइगी नेशनल हाईवे की कनेक्टिंग सेक्शन खरा लई अदुदगी अमुक लंबी से सेमगदी अमुक उरखुल दगी अमुक जेसामी रोम द मथंग मथंग डिस्ट्रिक्ट म्याम से चटखिगदवा नागालैंड ताखिदवा मयाम अमसु मसी थबक से पाइखतना लोइसनदना प्रोग्रेस लेतदना लैबा अदगी सर अमना इम्फाल दिमापुर रोचिसु अंगक्पा फिभम द लैरे मसीजु हौजिकी ओइनदी इरांग हिना चटपा याद खोत लैरबसु अतोप चटपा याबा खोप म्याम सिंगसु मसीगी सेक्शन सेक्शन लैरिबा म्याम सिंगसे मसी प्रोग्रेस लेते अदुगा इरांग से थोक्त्रिंगाय दै खोइना दिमापुर बक्सी बाय रोड चटपा खोटपसिदा दिमापुर हेक मणिपुर लांथोखिबदना NSIDCL सिसु मसी मथौ फजना तौबो उई अदगी यामना अदगी क्वालिटी मेंटेन तौबो उई मणिपुर द चंगखरबदी NSIDCL सु करिसु लोइना अखोइगी मसी मही चेनबा दौना तौबा अदगी पूरा कोलाप्स दौना तौबसी NSIDCL सिसु क्रमाय तौजानो खंगदी अदुना इम्फाल दिमापुर सिसु करी फिभम द लई हौजिक प्रोग्रेस करी लई मसीसु थुना लोइसनबगी पांदमसी करम कांदा थमीबगे हाइबसिसु खंगनिंगी सा लोइना इम्फाल मोरे सिसु अखोइगी ट्रांस एशियन हाईवे एमा हांगदोरै अदगी हांगदोरैबसे अखोइ पुनमकी लाइबक फबनी मसीगी लुक ईस्टगी एक ईस्ट लाए एक ईस्टगी अमुक अखोइगी इंडो म्यांमार ट्रेड की सेंटर लाई अदगी कलादान प्रोजेक्ट अखोइगी लैंड रोडता अखोइगी मसी इंडिया की ओइना लैंड कनेक्टिंग रोड सी मसीना ख्वाइ चाउबा अमु ओइबनी अदगी अमुक ऑन द अदर साइड हाइरिबा मसीगी कलादान प्रोजेक्ट सिगी लैरिबसी अखोइगी अमुक बाय सी रोड तसु कलादान दगी कोलकाता चटखिबा दगी सोमदना लैंड रोड सी अखोइगी मसी अचौबा प्रोग्राम सी अखोइगी इरांगसु फेल ओइ लैरे अदगी लैरिबा खरा हौजिक सेंगोटखिबा खरसिसु मसीगी मगी सेंगोटपा हेक लोइखिबगा फजना क्वालिटी सी उदबा अदगी निंगाइरकपा सोरोक मयाइदा क्रेक चलकपा अदुगा पाकसन निंगाइरकपा याउखिबा अखोइ थेंगनखरे अदुना मसीगी सी इम्फाल मोरे सेक्शन की सिसु मसी प्रोग्रेस सी कयाम लैरे हाइबना सिंगसिसु खंगनिंगी सा अदुना मसीगी पॉइंट अनि अहुम सिदैसिदा अखोइगी वाक्स की सी अमुक कनो तौजगे अदुगा अखोइ अमुक तोगाना हाई ऑनरेबल वाक्स मिनिस्टर ना पीबीरब मतुंगदा अमुक अखोइ अमुक खरा मतम लौजगे सर डिमांड नंबर सर 9 इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिसिटी मसी सर आई क्वेश्चन नंबर खक थमजबनी आइना थमजबसी सर inability to provide safe and secure work environment for the journalists. Journalists mayam singsigi awabasi aikoina khabar adegi tawbiriba adegi reporters sing field da Manipur gi irang mayam coverage tawwa tongan ba development gi hairiba mayam singsi aikoigi journalists singna thengnariba awabasi khabar sida yamna nungaitana अदगी थ्रेट लाखो मैम सिंह अखोइनो उई सर प्रेस एंड मीडिया हाइबसिदी प्रेस हाइबा मीडिया हाइबसिदी इंफॉर्मेशन मैम सिंह सी इज अ ब्रिज बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड द पीपल अदुना मसीदी अखोइ मिन सम ओइरिबनी अदुना कोरिमुकांदा अखोइगी एनी अखोइगी तोगान तोगान ऑर्गेनाइजेशन ना सरकार की मेशिनरी ने मसी जर्नलिस्ट सिंह दा
प्रेस इन मीडिया की सिनाउसिंग टोगान टोगानबा बोट इलेक्ट्रॉनिक्स की लेरिबा अदेगी मीडिया की मयामसिंग अदेगी प्रिंट मीडिया की लेरिबा मयामसिंग सिदा डिस्टर्ब तौबीबा हाइबसी अखोय पुनमकी मांगजबनी हाइने खली अदोइना लाक्चनिंगीबा पॉइंट सर इम्फाल टाइम्स की रिपोर्टर अमा पाउमी अमा कुमनथेम धनचंद्र कौबा अमा हौखिबा मेगी तांग मापनदा 2024 की नुंदांगी पुंग निपान ताबा स्वाइसिदा मंगोंदा अखोयगी सखंगदबा मयाम चंगक्तना खोतना तौरमी हाइबगी केस पाइखली पाइकादगी तौना खोतना हाइबा मयाम थ्रेट मयाम लाकपा मागी निंगतमना मागी रिपोर्ट फोंजबा अदगी कॉन्स्टिट्यूशन की पीबा अखोयगी हक मयाम सिंह प्रेस ने मीडिया की सिनाव सिंह जर्नलिस्ट मयाम पाउमी मयाम तौजरीबा मयाम सिंह सी असोइबा लेरबसु खोटपा लेरिबा अमबगी नतना मकोइदा डिस्टर्ब तौबीबा खोपा हाइबसिदी नुंगाइते कनानो करिनो खंगदी खंगबदी अदु मसी करी करी एक्शन लखोटपीरी अमसुंग मेजर्स लखोटपीरी अखोयगी जर्नलिस्ट पाउमी मयाम सिंहसे मकोयगी प्रोटेक्शन तौननबा सरकार ने करी करी लखोटपीरी के हाइबसिमसु अइना खंगजनिंगी सर अदगी नहारोल की थौदांग खोइरोम लोयालकपा कौबा नहारोल की थौदांग एडिटर अमसु हौखिबा जून की तांग कुनबरी दा मागिसु किहलंबा मतुंगदा अदगी तानारकपा अदगी युमदा नोंमै कापसलंबा खोलंबा यावी हाइदना सुमाय तौदना मखन मखन कया थेंगनरी अमसुंग खबर सिंगदा अखोइना थेंगनबदुदगी अइना सुम हंगजरकपनी कनानु करिनोदी खंगदे सरकार न मसी करी करी एक्शन लौखटपीरे अदगी करी करी इन्वेस्टिगेशन तौबीरे हाइबदु खंगजनिनी सर लोइदना हंदक हौखिबा अगस्त की तांग वानदा अइना खबरदा थेंगनबददी हाइरिबा पुलिस पर्सनल दु सस्पेंड तौगरे हाइबदी ताई अदुबु आरसी मंगांगचा रोमेश चंद्र कौबा रिपोर्टर अमा इम्पैक्ट टीवी की सुम मथंग मथंग यामना पीसफुल होइबा रैली अमा चटपदा अदगी यामना मागी डेमोक्रेटिक हक अदगी मयाम चचबदा अदगी मा रिपोर्ट खोमननबो होनबदा मंगोंद फुबी खोपीबा तौ खोपीबदु अखोइना थेंगनखरे ई थोकपा खोटपा मयाम अदुबु मसी थेंगबसु थेंगना मा एक्शन खर लखुटकीबसिसु थागतसै लोइनना सर मसुगुम्बा जर्नलिस्ट अदगी तोगान तोगानबा रिपोर्टर सिंगदा तौबसी सरकार ना मसी मेजर लखुटपियु अदुगा मखोइसी यामना अखोइगी डेमोक्रेसी चटपा लेबाकसिददी मखोइदा मखोइगी फ्रीडम ऑफ अखोइगी अखोइगी रिपोर्ट्स अदगी तोगान तोगानबा स्टेटमेंट मयाम पीबा खोटपसी मखोइदा यामना पीबीगदबनी फ्रीली पीबीगदबनी हाइबसी थमजनिंगी लोइनना इंडिया सी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ता मसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हाइना 2024 दा अखोइ फोंगी अदुना इंडिया सी मरोइना अखोइगी फ्रीडम मागी प्रेस की फ्रीडम से मसी यामना अदे क्वालिटी अदगी थ्रेट मैम अदगी मीडिया की फ्रीडम से पीबीदबसे मसी पृथ्वी की 180 दा 159 की सीरियल द लई अदुना फासना नॉर्वे गुंबद लई फ्रीडम से फजना प्रेस मीडिया की सिनाव सिंह पीबा खोटप मैम सिंह लई इंडिया की सी इंडिया एज ए होल अमसुंग इंक्लूडिंग मणिपुर मखोई की फ्रीडम से अखोइना मटपा अमसुंग थ्रेट तौबा लाइफ अटैक तौबा खोप मैम सिंह लेबसी अखोइना थेंगनै मसी पुनमकना अखोइ पुनमकी कानबा प्रेस एंड मीडिया की अदगी रिपोर्टर सिंह जर्नलिस्ट मैम सिंहसिना इजब खोलरबा मैम सिंहसी अखोइ पुनमकी डेमोक्रेसी की मपांगल कंखननबा ओपोजिशन दा मिट नाकोंग ओहनबा अदगी सरकार पाइरिबा मेशिनरी मैम सिंहसिदा मखोइना तौरोइदबा मैम अदगी लान तौरिबा मैम पुथोक्तुना मैम खंगहलगा आदि अफब थबक लाकननबा हाइबसी यामना मरु ओइबा अमनी अमदुननी अइना मसी मखोइदा तौरिबसी मेजर्स लखोटपिरगा मखोइगी
प्रोटेक्शन न करी लई अमसुंग करी करी सरकार ना मेजर्स सुगुंबा थ्रेट मैम सिंसे लखोट पीरी हाइबसी मसी हाइरगा अइना अमसिगी वाफम वाहंग से थमजरगा तेंजरी थैंक यू सर मथंग द ऑनरेबल मेंबर श्री टी.एच. लोकेश्वर सिंह सर लंच ब्रेक दी मिनट मंगा दंगा सुन चाथरगा खरदी सांगने तौजरगे तौबिरोदो लो ताउस थैंक यू Honorable Speaker, sir, ngasi na kadmosan thanga chariba si kesu department ani katani han bata demand number 8 public works department duga ani subadana social welfare demand number 44 अइन पुगचरीबा कन्मोशन से वर्क्स डिपार्टमेंट से मसे मपांगन कानखल अंसिरा और नत्रगा अदम लोशन ग्रजराबी की नुंगाई मंददना दुगी तौ करम तौसके फगतिगे न नोई पुगचरपनी अहान बदा improper tender process for construction of roads, bridge and government official building ani subada inability to award order to the local contractors for construction of roads, bridge, and government official buildings. Inability to make new work programs for the year of 2024 and 25 for construction of roads and the bridges. Hajabani. Adubu. Harbour Public Works Department say, sir, the same body. Laiba Masakota. Lambi thongje khwai number 1 se oibanina koi punamuna ngasagi sida loina miyeng change works department da liba staff si yangrab jani khuyam amni sida tongan ba division le khaido eba electrical division Jigi civil division the division 1 2 3 4 5 and the building division makta 1 2 3 4 5 na adubu hawjikti sahi khara koishala e works department tawudaba thabak singje kogi anauba agency mayam hangalaga moi tawundo ba jaga du da lambi bakta karyani police housing corporation subu yakhale adegi industry subu karigi karyani PDN का शुभ शुभ खोले है subject to correction अदु दना से building साबार for example इन्ने अच्छा building science आयाम बदली chief engineer PWD की ना आयाम बा कोई authenticate तवे ऐन खंजे बदा so far अदु का मसागी agency आयाम मा हांगे करे तारे उनको percentage PD मोगी guide PWD home department के मरी लेना बा building सिंह खत्म हाइन उई कया मुझ चुमलांग घरे honorable leader house चुनौक पर कनी then अदिगी MDS हारो कोई की करी है तारे ने माना है तरकार ले बा कोई की कनोगा कोई की महत्व का तरकार ले भाई तारे कोई की होल साबा पुखी तो बा अदिगी मसा मसु है तारे ने आया मना लोई उबा society उधर है बसे then अदिगी MTT हारो मागी TD का मरी लेना building अदिगी मागी है मधु मरी लेना maximum है बा अदर हौजिकती पुंग ताबाई टाइम एक्सटेंशन पिजे हौजिकती हार्बे एजेंसी से मयाम से लोइंग थोलग अनो लो अपॉइंटमेंट चल हाफ खरमिना हौजिकती PW दे लेरिबा जिना अयाम बसे फ्री द तोलब साब का चा मना ले रे करी देख से एग्जांपल ब्रिज डिवीजन हारो कनो खोगी बिल्डिंग डिवीजन हारो अचौचौब सारेबा मयाम से कंपनी न खरा सा दगी एजेंसी न मयाम तरो सागे खिदेदी BD 1 2 3 ले मयाम सिदी असागी गवर्नमेंट क्वार्टर की सम येंगना बले फिवम चपचान तारे चौब साब से थेंग उद्रे खरामना कंपनी दे पिथोखरानी खरामना दु तोखरानी अदो इतारगदी हारिबा लरिबा बिल्डिंग खोगी PW वर्क्स ले सिविल इंजीनियरिंग मयाम सिंजे करियानी मोइदा डिबुची से तौरो दबो इतारगदी एजेंसी ले मैन तौगदो इतार मोइदा लोने टेस्ट तौबिरगा
ब्रिज डिवीजन की कनो की कोई बिल्डिंग डिवीजन की इंजीनियर मैम से लोइना कोई करे हनी कोई एटेस्ट तबुनी खंदे अमन तब नत्रगति सोमदसु मधुगी से एग्जांपल पुलिस ऑफिसर को चो बिल्डिंग साना है काम इंजीनियर मैम दरकार लेकिन मागी कैपेसिटी तब हुआ ओ नत्रगा हौजी हेल्थ हांगिबा कोई इंजीनियरिंग सेल हारो एमबीटीसी हारो एमबीएस हारो अदगी कोई एमओबीसी की मोबेट की हारो मैम दे चखुला आमनिना ngसाइगे करे हते मतम दे पीडब्ल्यूडी ना सारगा लोन बिल्डिंग में गवर्नमेंट की हेक मरी ले मैसी बिल्डिंग मखदि मोइ पाइबिरमनी अदुदा सिदा लेबक थीबमना इलेक्ट्रिक डिवीजन हाइबम ले मसीजिना हार बिल्डिंग के साब लोरब मतुंगा इलेक्ट्रिक डिवीजन की इलेक्ट्रिफिकेशन की पार्ट है हयें करिम याक्तगनि इलेक्ट्रिक डिवीजन गवर्नमेंट की कानूनिना एजेंसी अमा सारमगसु इलेक्ट्रिकल डिवीजन दे लेबि इंजीनियर सिंदो अदुना येंगदबन हायदने मामांगेददि इनी अतोप एजेंसी में डिपार्टमेंट डिविजन तो हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल कानूना पुलिस ऑप्शन को सागर एनटीटी सागर हरगसु हर इलेक्ट्रिकल पार्ट अंगे दीदी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक डिवीजन लोइना डिवीजन तौरमेबा करिगिना तौरिदो हयेंग लोर कांदा हर एजेंसी दी सार लोर थिगादार गुन सार चखरम नमदगी येंगना लेतमनिना मसगी मोंद लोइन तौबिरम नाउ हौजिक्ति अदु सिस्टम लेना हौजि हंगबदा अदु लेट्रेन ताई कायाम चुमिला ले दोना होनबल लीडर हक्सन चुमथोपिरकनी अदु अइना ngasi अइ तौजरइदि हौजिक्से पीडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी मनिंग दंगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हाइबदु खतंगाइ बगा चम मानरे स्टीमेन मोय लोय सानी हेक्ता दु सारो लोय सानी डीपीआर नंबर लोय सालोने लोयबा कंप्लीट लोर कानने अदम मापांदि लाकपा कंपनी से लोय पिथोकरानी अदैदि सोमदि इंजीनियर मा खुद हांगरनी अदगी इंजीनियर खुद थिनबा याबा जगह सु अमत यावदे से एग्जांपल कोई पीएचडी डिपार्टमेंट हार फॉर एग्जांपल एनडीटीबी मखा की कनो कंपनी दे पिथोकरा अद इंजीनियर ओनली मची मचांग कल मचांग याव यंगनबा लोरे थबा स्टीमेन मोय लोय सारे अदु मोन साबजना तबा इंजीनियर लोय सारे अदुगा कंपनी पिथोकरा कंपनी नि मोटिवेशन तो याबा कल मन यौसलक होजिति अइ नान पुगचरिदो लाइकवाइज अदमाइन तौदना पीडब्ल्यूडी तौरि मैसी स्टीमेन मोन साबा डीपीआर मोन साबा अदुगा पैसा जी चाखलएना कोई लोकल कंट्रैक्ट से पीबा याय यादे तौबदगी मो असै अतोप कंपनी ने लोय पिथोकरा अदो इतादी अतोप कंपनी ना साबा मतमदा कदीदे खोय लमदम सिदा जेलोंगदा कयाम इंपैक्ट तौगे हेबबु सारमन कंपनी दन होल छानना बा मागी मिस्ट्री फस्ट्री होल मैं लेबर मैं लोइन पुला आने बा मैक्सिमम पुलानी अदी मोने क्वाइ नुवारे से मु इनर लाइट परमिट सिस्टम ने का चिपारगा नुआइना लेरनी था तरु की सही नुआइ लेरन काइम अदुने कार पाइन हे मु नुआरे अदना मदैदी लंग ममंगदा लानी लाकर पेक थलनी अदैदे मु जलो मैम दगी सुम कुइसाला सही अमनि अहुम बाजलगदी थबक सुनि खोगी मैतेन पिनिंगदे एनी सिदा लेब इंडस्ट्री मैम बोयगा खोगी करेनी युमालोंदा पुर चखरनी अदोइदी कंपनी दे पिरिबा थबक मयाम से करिगुम लोकल कंट्रैक्टर स्पेशल कंट्रैक्टर सिंगा पिरम तारबदी अदुगी अवाबदो खोइदे पैसा से मांगदब मयाम पुनम हाइतारने लोइन हौजी लोइन हौजी कोई रिंग रोड हौजी साबिदो तौरि मयाम जिसु कोई स्टेट कंट्रैक्टर लोकल कंट्रैक्टर अमदा यावम नुमानदे कंपनी माई काइटेरा छुइगे छुदे तौदो लोइन कंपनी पिथो मनी पिथो मतुंग देदी कंपनी ने होल मयाम से मशीनरी दिन खंदे अमनि कन लोइन पुलानी अदी मिस्ट्री फस्ट्री मदी लेबर तो लोइन पुलानी अदुदे लोइन पैसा से लोइन खोमगा मणिपुर की फंगमंदोप लेबर सिंगना दे नोंग सु तान जमाना फंगदो पैसा मयाम दो लोइन पुरचखरनी अखोइद कदौरे मोइना सगे थनम्बा अखोइ करेने टॉयलेट की पार्ट तो अदुना थनम्बा दुम लेरमनी अदु कदौरे कदाइदे सोए अखोइ इकोनॉमी द तप टाइम सोनी काइनेबु प्रॉफिट टू फिट मयाम दे लोइन पुरगा हारबा कंपनी दुदगा लोइन रखप मयाम पुर चखरदौनी अददेम सुरमनिना मोइ मतम लोर हारन सही मंगा दुक तोरमनिना अदैदि कनाडा ताइनरनी पीडब्ल्यू दong ताइनरनी यारतगा ngasi खोइना सिदा कॉन्ट्रैक्टर असो याम्बा स्टेट कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर लेबा सापु का क्यानो लेसैदा स्टेट स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर चहुंगा 33 अदुगा ममांगदा खोइ 2000 आ ममांगी मतमदा चनिगा हुमापन पुलमना चात्रुक ओइ चात्रुक मयाद ले स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर ngada अदु मोना थमिबा कॉन्ट्रैक्टर से लुपा लाख मंगादी तादे डिपोजिट से
हौजबुद स्पेशल कंडक्टर थबक से मैक्सिमम पीद्रे हारे कंट्रैक्ट एसोसिएशन हान खबर द कागज ते यावी अदो तादि मोइगा लोइनरिबा स्पेशल कंट्रैक्टर मा काबा कांदा करी संगे मोइदा मशीनरीज की ड्रोजर लेगदवनी हाइनी रोलर लेगदवनी हाइनी अदगी मागी गाजी कनोदा बैंक द लुपा सु लेगदवनी हाइनी अदगी मागी मिस्ट्री स्किल लेबर सिंग मी सु लेगदवनी हाइनी अदो मैम लोइना ग तो सांग दवदे मानी मिस्ट्री लौरुरुबा ngसाइगी लोन लौरुरिबा तौरुरिबा मैम दुदी थबदु सुंपी पिबिद्रमना गिति मोइगी तौजद्रसु यारे अखोन लाख मंगा मंगा थमजरु लाख मंगा मी चातुक ददि कया तारेबा स्पेशल कंट्रैक्ट तौता पुलामना फर्स्ट क्लास पुंजरग लिसिंग कया तार लिसिंग अहुंगा चत्रु चमे चहुंगा निफु मापन अदगी मखादा चातेगा 96 अमसु यावरि सी मयाम से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास स्पेशल कंट्रैक्ट पुलगा नि हाइबा मयाम से अदुबु हारबा लोकल कंट्रैक्टर पीबगी मोता खोगी करियानी मापान की कंट्रैक्टर सिंदा मापान की कंपनी सुम पीगी बसे करी थोला कनी हाइबा मतमदा अरोइबदि कदादि इम्पैक्ट लाकनी लेनों मीदा अमसुं इकोनॉमी दा स्टेट सी इकोनॉमी दा तब ताइन इम्पैक्ट पीरनी अदुदना मसीगुंबसे तौदनबा ऑनरेबल लीडर हाउस दी तसें हरोदी खोई येलों से कन्ननबैदमतना खदांग चिक्तना अंगम थाक्ता होनादना असे होनबिरिमिना सिगी लंबी सिदसु मेनली मरुओइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मसीजनिने खोइदा यामना खोइ मी पाइदना तौजरे से टे लागादी मणिपुर से येलों मैम लोइना मांगरनि हाइबा मैम जातै नते थबक छुबो लाकपा मैम द लैसला कांदा खोइना सुजगदा तौदो मले तौजगदो मैम दो लाकपा कान याम इजी होना लाक्तोरमनिना ngसागी करी हाइतारने पिखरबा स्टेजना ngसागी मोइना थबक लोइ सुगर खोग तौदार इकोनॉमी फेलर कदोइनी अदुइस मथक्ता ngसागी नोंग सुर जाजरिबा खोइ लेलेसु पामोंग मरिन ताना हेहुद्रबा खोइ स्किल लेबर नन स्किल लेबर लेहुरिबा मिस्त्री की थबक्ता दगी अतैदि तौरबा मायान मदि उ सुबगी लमदा इलेक्ट्रिफिकेशन लमदा अदगी ngसाइनी लंबी सेमबगी कोयला सबगी लमदा आरसीसी जुम साबगी लमदा हिंगना बन हाइदुना मखोइना सही तरा कुन सगी लेबर थबु रखपा मयाम से लास्ट दी ngसागी करी हाइतारे हारिबा मयाम से कंपनी लोइ चखरगदी खोइगी स्टेज से लेहुगदो अवाबदो मधुगी तंगतैना मसै पुखचबनी अदना ऑनरेबल लीडर हाउस की ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द आइना थमोइ सेंगैना चिंजरी से अखोइ पीडब्ल्यूडी से चपतानंग लिंगन जेबा असि लिंगबा कांदा अखोइगी येलोंग कनबगी मचा अचोंजु ओइगनेबा पैसा जो सेव तौगनी अदुगिसु मथक्ता ngसाइगी सुब नोमा तौजगदबा होल लेबर मैम सिंगजिगी नोमा सुरगा चारबा मा मन हाइबे ट्रेट बिल्डिंग साबारो चेकी ओरो अदगी ngसाइगी उगी ओरो फार हाइरिबा मैम मनिपुर लेरिबा जेलोंग खुदिमंग हाइरिबा मैम से ngसाइगी पीडब्ल्यूसी से हेड डिपार्टमेंट कन खलालाबा मतमदा ngसाइगी येलोंग मा पांगन कनगनी अदरवाइज अदु नत्रगदिना ngसाइगी लेलेसु तमोगदबा मैम अमा ngता लाइबकना लाइबक थीदना युंग ngता पांथोरबा हिंगदबदी यादबने मसागी मसुगी हिंगदबदी यादबनिना ngसागी मधु हिंगना होनबा मतमदा चेक सुब लंबीदा उ सुबगी लंबीदा इलेक्ट्रिफिकेशन दबी लंबीदा अदगी प्लम्बर की लंबीदा अदगी रंग थाबगी लंबीदा ngसागी असुमा मयाम से लरक लबनिना मरुइना हारेबा पीडब्ल्यूडी से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से मापांगन कलाबा कांदा अखोगी सिमी खुदिमक येलोमी खुदिमक इकोनॉमी फगलकनी अदुगी मतक्ता मखोइदा मसादा सेंथोक लंबीद लागदी माइ मसा मसु डॉक्टर ओइनाबा इंजीनियर ओइनाबा आईएएस ओइना आईपीएस ओइनाबा पुन मसिंगदो ngसागी आइना सी ओरगा आइना सी थबगी तौ इसा सिमा खक्तंगदी आई सिमक्ता सेंगबे कोना तक सी सोन तौबगी खुदोंग चाबदो ngसागी लेगनी मरमदी कइनुबु से एग्जांपल बिल्डिंग डिवीजन हारो अदुदा युम साबा तारदी कदिगी संगे हाइबु चेकी मिस्त्री संगे उगी मिस्त्री संगे इलेक्ट्रिशियन संगे रंगी मिस्त्री संगे तंगाई फदा भाई तारने टाइल मिस्त्री संगे प्लम्बर मिस्त्री संगे अदु तारगदी हर बिल्डिंग सिना ब्रिज कोई बिल्डिंग डिवीजन सिना मोन होल डिबुजी से तौसेले हरगा अदुदैदी लोकल कंडक्टर मा पीदे आरो पिरानी लोकल कंडक्टर सिंगी स्पेशल कंडक्टर की मखा दो लेजेबे होल लेबर खुदी मसिंगदो
थबक पीरानी अदु कॉन्ट्रैक्टर सिन मान लोन लौरब खुदिंग मखिंदो सिंगगा हेन कंखननाबा सोइदना लाकनी से एग्जांपल अमा खुदम धाजब दा कोई आइस बिस बिकम माइद लेबि सिमी कायानो यामे अदो कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने मोदा थाउ पिरो नोबा मोंद लेबि मशीनरीज मयाम पुन मखिंग छे ngasai kari hatarana adik mai da lebat misti pun maksing mai gi level lebat pun maksing do koi na madu sin da tardi kari thorokani adu kari wa building division sida achau chau project mai ma si sare khole ma je estimate na ain hangu da PWD gi building division sai khoi gi VIP guest house si sabasi contractor pira contractor singe misti pun lo hinge hogi di a da gi moina company pina moi khujab de pula Bula mina madai lai bam tumam loi thigala last di khoina phanga do photo moi loi phangre aduna ngasai gi local contractor sing je dal lai ba thangna se angtang yang je ba se example koi jiri lam yang je ba angtang kilometer manga manga khaidong maraga moi gi ICL subu do ga khoi subu tang check to hon je ba ngamak tri ngasai amon loi tak ta che ba adu do ga ngasai gi company suri ba NSI del suri ba adu do ga khoi state na suri ba se example ice bus become the pisanji adugi khoi ge ibo chok the pisanji adu da mayam lari apaw wa contractor special contractor qualify mayam lari ba mudi pisanje adugi yengan je ba mutang jiri lam se kayang kun chaka de kayang kun na pan la ga de yang se ba hadi NSI de sai honorable member mai bi do khoi man budi ho je NSI de sel se masi kai do grom no kang de pura puri mahi se lai do ai de chumeng khal adubu khoi local contractor pi ba tar ba di कहा काय जन सतुनो कंपनी ता चलेंगे ददी सोमदरी पब्लिक ददी वाल हो रे बदुको लोकल स्पेशल कंडक्टर सिंग होता दि खुदकता मणिपुर लेबा पोनिना दिगी सुरिबसु मसागी येलो मिगी लेबर गंत सुदुरमिना मान सतु लमिने कइनुसु हफुना दि तौरोएबा अदुना मरम ओदना आइन पुखचरी से तंगाई फदना ऑनरेबल स्पीकिंग थ्रू द सत खरे तौसी नम हाय तारंग वजर खंगदी करा ता गं तो वजर खंगदी होय लुबी दे लेमदि तानि को लुबी दे लेमदि ता दो हांदो दन अदुना आइना हाजरी सिदा मरुइना स्पेशल कंडक्टर सिंग गारे आइना अपील द थ्रू अगर साउस तौ जन सिंगारे तंगाई फदना ngasai akhoi de pidri se karigino atamna na contractor hal hebra natraga noine thaba khoine surya thabak sida pendra hebra dugi siru masagi contractor singnasu upiyo aduga aina sum ujabadadi biman lakra mina ngasagi mogi kano haje mogi wakhan thauna lingjen punna basing do sum ma che beng te lo laure khalasu thabak continue sina pire di beng se loan ma thang na pira kadoi ba लोन दो अच्छे की था बुद्ध पीरक तमिना सिंग बते प्रॉब्लम दो कदी मोहन माई की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तक क्रिएट तोरपा अदुना मरम उदुना हारिबा लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंगहिदा कदियुंबा मणिपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर की होल सिविल वर्क्स इलेक्ट्रिकल वर्क्स सिग मरी लेने बसिंग से मसीदी आईदी बीबी रगदी सुंगसोय सोयदना मणिपुर की सिनमी खुगी इकोनॉमी फगलकनी अदुगा ngasai gi nong machara tanjari ba khudi masing do adudigi magi masagi masu sem hona ba matam da thabuk do phangabni na sungsoi sodana kana ba phangkani haidana ai hariba kanu se maji yaragi honorable leader house puni jingji je special contractor yaragi local contractor se pina ba togbiyo aduga amana tender process akhoi ki rule se mathang mathang se me dubu cabinet हाइब्सने ख्वाई चावरे टेंडर तब कांदा करोड़ अम हेलाबा नत्र मंगा तरा हेलाबा सेंट्रल प्रोसेसिंग ओइबा ताराबा अदु ओइरगदी ई टेंडर से कंपलसरी मस्ट तगदोने हाय एसुम थेंगनापद सीदोली नियम जंगारे अदुगा ngasagi manual से सुंचा चनर रोय हायदा तौरुगुम जे हायदा टेंडर से तौरुगुम जे हायदा if करोड़ प्लस ओइरगदी मादु ई टेंडर तौरस हायदा तौरे अदुबु लाइबक थिबा अमना
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯪꯖꯔꯒꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯧꯃꯪ ꯀꯩꯕꯤ ꯔꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RIDF ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯣꯔ 19 ꯁꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯦ ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁꯇ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯁꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯁꯇꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛ 22 ꯀꯔꯣꯔ 22 ꯂꯥꯛ 25ꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ 53,732ꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ RTI ꯊꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯦꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔꯃꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯝꯄꯥꯎ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯐꯪꯖꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯟꯐꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯕꯟ ꯇꯧꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ 10 ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥ 10 2023ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ 13/10/2023 ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅ ꯅꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯂꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯟꯁꯇꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯝꯃꯩ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯗ CBWꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯑꯃꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ PW ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯄꯤꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯄꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯆꯅ ꯍꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ -20 30 ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ 10 11ꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯗ 10 ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯔꯦ 20 ꯄꯤꯗ 20 ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯃꯤꯗꯨꯃꯗꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯃꯥ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯤꯠꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯨꯡꯉꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ MIꯒꯤ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯆꯥꯏ ꯃꯦꯔꯥ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ
शेड्यूल यारे थबक तुगा सूरी थबक से पूरा उल्टा चलेबा अदुदना सिगिसे अमुतंगदी मसागी करी हतरने से एग्जांपल हाने लंबी से फुट 9 पाए कोयलास की लंबी से अदुगा पाकथोक पजे फुट पुलम कुलुम दे कोयलास से किलोमीटर 9 एस्टिमेट यावरे पाकथोक ये पार्ट की फुट मंगा छाइसा की फुट मंगा मखाय मंगा पाई पाक दो शेड्यूल हायरे इंची तरुक्ति तादना लाइबाक जो कोथो अदुगा मीटर लिसिंग अमा लान हुंदो अदुदुगा कंपेक्ट तौरगा बालू सिंगन से फजना कंपेक्ट तौरगा मतकता पक्का से लेयर अनि लौरो करिगिनो हाना लेवल मयादी थ्री पालोमिना हयंग चबकांदा बाथोइबा अनिमकी बोथ साइड पाक्थुइ सकादो तारादोनि हायदना कंपलसरी मानदी सेन ग्रेवल से याउद्रगदी पक्का से डायरेक्ट लेबा का ताइना लौबो यादन मादा सिगी स्प्रिंग प्रोटेक्शन ना कोई फिल्ट्रेशन मा लेबनिना सिमदि सुंया यारो हायदन एस्टिमेट यावरे अदो यावबसिदा सिगी पार्ट से आई नहान चले येंगे इंजिना मसाम सोरी सारा लाले को चिमदोक्चर के है ना कोई फंक्शन ना मीटर चाम है तौमिना समाना तौसिको है ना यानरे लेबा कोथोय हुंदोए अदुगा रोला ताए अदुगा बालू सिंगन जे इंची मंगा तो थाना चाता है कंपेक्ट तौरे अदु पका लहोले थौरो येंगो को येंगे कादिम तौरे अदुगा तौदब जगह पेथोक खोटोक म्यान तौरे अदु सिगी स्कीम जिदी प्रोजेक्ट को मने लाख कुनगनी तो करो कुनी थोय ताबे अंगांग पैसा जु नते अदुगा पाक पाक थोलक तो नते हारे ओदे अदुदा अदोरगदी सिदा इंजिनियर दा कायर हन हारे सार तौजिगे हाबा ओनबल सार तौजिगे हाबा हेता तौरकता अदुगा लास्टा ngसाइगी आइने सिदा हाजिनिंग सिदी कॉन्ट्रैक्टर मसा मक्सु हारिबा कॉन्ट्रैक्टर से मागी फार्म से कानोनी कोई करी हाइतारे कॉन्ट्रैक्टर ममिंग से MS Kim and Sons Contractor Equipment Haibani, like Pam Kono Mayalika Habani, Kogi, Marup Inakum Hagadra, provided money. I didn't Harau Reba, Mana Tabak, Padana Torokana Torokunico Hibs Tanabanico, I am Harau Reba, Adubu, Mana Tawaran Subcontractor of the Congress of Haitarane, Martin would have Lao Yadaba. Aduna, Harvista, Schedule Suravan and Minus Sudravina, Aduga Haita Patuiba, Tangai Patraba. ngसागी लंबी दो नाइना इसामंग सु किलोमीटर 9 से कोई मयाव खाइजनरगा लंबी से फुटचाम मयादा पाथोगा थमगा लैनौ थोनबा लांग लमंगा तनेबा चिंगदा कोई हेक काकाल हो जगह दु मतियम खतने ओनली मीटर 50 मुक तनेबा लेसे अतैदी लैनौ थोलगा कंपेक्ट तौदन थमने आइना कंपेक्ट तौसला हयंगने सिम कोथोक लैबाक से कल्ली हाइगी ने खलगा मसे लूजोरे थमनेबा नाउ होगिति सिगी शेड्यूल यावरिबा वेदनिंग की पार्ट हाइतारे फुट मंगा मखाई पाई वैसे रोलर की चांग चले अदो सोम से मंगा मखाई पाई चांग चले कहीं हान की कोयलास ब्रिटिश ने सेम सारंबा अदुना मरम फुट से अनी मखाई चांग से बालू सिंह से थाना लेबा अदुबु सोम पाथोक अनीसिददी बालू सिंह अमता लेबि नतेबा अदुना हारिबा लेबाक से फुट मंगा मखाई से इंची तरुक से लौथोक पिर कोथोलगा फजना कंपेक्ट होलगा हारिबा बालू सिंह शेड्यूल यावरिसे मसी तंग तहुन बिगनी हाइदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाउस तंग एश्योरेंस पिबिरगदी तबियु अदुगा कईगुम तौरमद्रबा तारबदी इंजीनियर मतकता ऑनरेबल खोई सारना ऑनरेबल लीडर हाउस ना कईदोबुगे देदो आइदी हाउस थमनजनिंगी सुम यादेबा आइदी तांगना फांगबा लंबी पूरा फ्रेश लंबीनी नौना पूरा सेमदो तौदब लंबी जिदा ngसागी पूरा खोई पोलहोन मेनबेगी मेंटेनेंस टाइप तौरुगदी अमन लाइ पैसा जो लोन की पैसा नहीं कोई पुनः सिंगल पैसा नहीं अदुरगदी तांगना फंग पैसा करो कुनगा मापन की सैंक्शन अमाउंट तो शेड्यूल जो टेंडर तौबा अदुई मतकता ngase मैनेज नतबा सिगतंग सुबी हाबदा यारक्तरगदी आइदी मसी ताजाज दई तोले सुंदोक तौबा ngमजरोय आइगी केंद्र फावरमनी खुंगम कया फावर चलबे लंबीनी हौजिदबु चिंगमान छनमै यादे हाबन ख्वाइदे मरोबे लंबीनी हरबे लंबी से जगह पुनमकी कम्युनिटी पुनम चप लंबीनी ने ngसाई मसिम तंगे तहुनजनिंगना ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा ऑनरेबल लीडर हाउस की पुनिंग से आई चिंहिंजबनी अदुनम करिमा हाइबिसना करिमा आइना तौदि हाबिसे माना तौई हना तौरगदी डायरेक्ट लौना चीफ मिनिस्टर जो सिर फंबिरी अदुगा कमिश्नर तौरगा ना ममांग तौना इंक्वायरी चतरा करिमा तौरमदबा तारबदी मदो एक्शन लकोक ना हाइबे लेरगदी यस वेल गुड नत्रगना नेक्स्ट तौरमदबा सिंग लो हललगा तौहलगे
अदुगा चप्तान हारिबा शेड्यूल दो चप्तान तहंगने हाबा लेरगदी आई याजरगे आई कन्मोशन दो आई मदुदा कन तौजगेना तौजबनी अमना अमना ngसाइगी हंदकी चाही की हाइदा 2024-25 की वर्क प्रोग्राम से मसे हजिबो सेमदबसे कईगुंबगा वर्क प्रोग्राम हंदक सेमद्रदी मणिपुरदी बा अमता चायारोदनी करी डायरेक्ट हदगी इंटरविलेज रोड सिंह अदगी एमदार ओदया मैम जे पुम चाई चाई लोरबनी ना मसे कमायना प्रोग्राम जे सेमबीगदरा सेमबी यारगदी सेमबियु कईगुम सेमोगदब तारबदी पैसा लेतबगेरा और नत्रगा मतम लेत्र हैबगेरा लंबी सेम यार सही खुदी प्रोग्राम सेमदन लापनीना हंदे करी सेमद तारदी मधुगी रीजन है तारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लेहरगना करी फिल्म कदुई लेदुरीनो मरमदी हाइबबु हौजिकसे मपानदसु सेंटरदसु बीजेपी सरकार चपन लेरे अखोगी सिंदसु बीजेपी लेरबनीना एनी हाइबकाना सोना तौबिरकनी खनमना स्कीम मयाम लेरी CRF अदगी RF पाइद लेब स्कीम मयाम ASP मयाम लेब मयाम दो लौथबिरगा मसक प्रोग्राम जा सेंबीद्रगदी हौजि लेरे खुलक अमता चाय रूलिंग फालिंग लाई वालते ओपोजिशन वालते रूलिंग वालते लंबी चिंगमान अमता हौजि मैक्सिमम से याद्रबनीना वर्क प्रोग्राम से सिगतंग सेंबीबा यारोद्रा यारगदी सेंबियु हाइबजे हाइजरगा आई वर्क से इसाइद लुसनजरगे अदगी ओ अमतंग सिदा से अमतंग सितौरे दगी हाना खुगी प्रोग्राम लोर थबसे लोई लोहरबा मायाम नंजे पेमेंट जे हंदकी 30 मास मासी नंगनबा सगी तामानी थोना होल केंद्र हुमफुसी द सुगीबा खुगी MLA ना प्रोग्राम हाफ्टर तौगीबा मायाम दो अदुम नंगी ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा ऑनरेबल फाइनेंस उबिरिमिना अदुम दं क्लियरिफिकेशन कोई क्लियर तौबीबा याब्रा यारगदी तौबियु हैना सिम थमजौगे अदुगा आई अरोइबदा मिने अमा तेना कछु ngangjararoige कोई सोशल वेलफेयर मसे अमरम ददीको MLA बा कोई होल पुनमक ओरंगनी कोई ऑनरेबल मिनिस्टर जो ओपन पे तरुसिनी हेक्ता ओलेज पेंशन से कमाई तौगे हे कोई उबगने इबुओ कोई बो सीददी बीबीयू कोई दौरगे कोई ना इसागी पके पोगदी क्या था पीजी मोदी पैसा जो नुमी कोने था कोने कायदे पीरिने को अदु याब जानती का तो पारगे मोई मथोमदी आम हिंगदो खल्ले अदु तना फजना जो पीबीरे हुजी अदुबु MLA पुनमसिंग दा हाइबसे मसे केंद्र की MLA उरुबनिना लंबी फत्रे MLA दा ताइननी इसिंग बंग्रे MLA दा ताइननी मिनिस्टर दा ताइननी अदि ओलेज बंग्रे मिनिस्टर दा MLA दा ताइननी अदि विडो पिन पी दे MLA लम जुम फत्रे जुम कारे दि अदु तोरे MLA लोय ताइनबनिना मसे की तंगाई फदना खोई कासी फंग्रेबा मयाम से खोई सु सरुक यानबिबा याब्रा यारगदी थ्रू अगा साउथ ओनबा मेम्बरसिंगदा मसे थाइना तौगिरमदो अखोइना ए फॉर्म तो पीबीरागा मसे हल्लमन मयाम हिंग हाइतारने अदुदा तौबा याबा तौरगा अदगी मु सरकारनासु खोई लाइन मानदा खोई डिपा खोई की करेने पार्टी मानदबा मखै हाइतारेको अदुदसु खरा पीबी खोबी तौगिरागा हल्लमन सिना खोइदा सिददी पीको हाइबा मयाम अमा लेबा खोई खुंगंग जसे खुंगंग फगल जे तौबा मिशनदो अदुदा चतपा ngamjaudraba mayumda lengda lejaraba असगी पार्टी यारोब फरे ताबा अदुम मयाम लेबसे मसी कोनर ऑनरेबल स्पीकर थ्रुदा ऑनरेबल मिनिस्टर पुनुंग सिमंतंदी फंगन बीबा याब्रा आई मसिन हाइजरी अरोइबदा मसागी अंगलवाड़ी सेंटर सिंजे करी फिबन द थमीबगे नौना हांगदोबा लेबिब्रा हौजिकते इन ताबदा